main CS. Ana omo operate, you know. Akoma FM. Wednesday 17th March. Last year. That's a year today. And omo way process bibia ka bibia me ana me twa bibia ne CS ne bibia. And ya woni we just starting na di coffee, you know. Me within man next didn't coffee my friend my best friend and I'm in Akoma FM 87.9 me ne koye e coffee ma ye ko okochia no and now I was doing my responsibility as a man because me and magia to me say me hwe no and na me ye bibia and on the 4th 5th month to 6th month no na am say akasakasa ba yentem nti akasakasa ba yentem no na ma panse na bese na buachi bidin ti me ko ho no ma na wo ntina ni mame ko ho no ma na wo ye matisa tantan de ani ma besa na ya wo ye me pa cho me ko ho na me bi me to bi ti se pam se ma to pampers ne friends nkra ho ne ma bi a me de ko no na otimi de ne nine kra boto twene say I say me onye we na me ya Akoma FM 87.9 I feel okay as oba no me so month bia no me na me send ni sika me man sika every month bia no me pay na me money bi na ma to akra no pampers omo ne samra ne you do all these things aka ho wo ye we nyina ma ba cho na me ka ho enti kwa ne ba ye chire no na chire me ne me friend bi ko ho ye ko na o ma me ma ya kunya tena ase na o mo ye sa de adru ne de this is bia every month bia o se me 200 cedis for omo beje for akra no na meji tu mu okay ti meji tu mu no meji tu mu no na on the 5th month on the 5th month no na me ye say ye be tu akra ni di na ma ya ye no ho ade e preko okay Akoma FM 87.9 ana sometimes no use phone ana ne phone asay o se ma say ne phone asay enti me to phone e koma no na o se phone ne de on pe no oje phone no beto oje phone o se phone de on pe ba waje phone no oje phone no ana your friend say oje phone no ana o ka che me say ono no ska me promises say o se me de man no kototo ene ma ye de beye no ho ade no me fama no na so won to no bo na month ne so ye misika nyamba ti ska ne ba me de be ma no ana me catch no anti asia ma me ana ye ntokwasem enti a che me frɛ na afi na o de matuo me frɛ na o de matuya ana me de me ya me my payment na ma me nto so no me twa bibia so enti me say wonya on the 6th month Akoma FM 87.9 na okoda nyame ase no na o ma me ne frɛ me say akra na tare ene ne ma o de beye enti me ka se mate ana me send no 300 cedis so on fan koto akra na tare ne we no ono o se ono ne di o ma me di ono ne di o ma me be hwɛ ne die aya ama no ti me send ne 300 cedis no aside say month bia na me diska ma o mo me send ne diska no ma ne de ekoto akra no ho Akoma FM eti me pa choma yanko after that no ana your friend say one time bi me wo ho no ma na me friend no the friend no say there ba asem make the menene kasa on cool menene kasa te say the oba be ma no oba kasa enti wonya butra ma me di matem 87.9 atam na mo adwumem eno nsembe no keka ne se no ma o ka cha me say me be ma na akra no nya me ba no waso o kacho so wo ye bema ai oba ne kacho ye friend say e pa che friend no oba ya bet ni dia kasa de Agnes Frempong okay what's hene
o atonsu bokru nti oba ya tumi ka kire wo se we be ma me ye be ma we mi sande nti o capital because me hu wo no me hu sa we ye be ma but you know enye be ma ne be ma be ba try nti ne mema mu sen na no wo pa kire no ma ne be me mo o pa kire so o pa ye se me ntimi wo oso wo ntimi wo oh enti o kai na hye me pa ma nya asem ketua na me se oba ya na o pa na wo ka sa asemi a kire me enti o ko fi ho na ali bibi akosi ana asese because asem na o kai ma hye me pa so wonya bema wonya bema wo tumi wo 87.9 okay me pa cho wo kasa ma enti o ka sa asem na hye me pa enti oba ya ka kire wo se wo wonya bema o ka kire me se me nya bema e se wo tumi wo o se mi tete mi ntimi wo okay enti ono ne se ono ne gina so ka se ai me o hwe me age ene ma me no ma deti na se me ntimi wo dia na ono na akrai ana ma be fa ne dia na se o pa che sa akra ne nya me ba nti wo na wo won fie sen e ba cho me 31 years 31 eno oba ya nso be won fie sen pa cho me se oko 24 oko 24 pa cho ai nti wo so wo hwe wo age ne ma wa date a wo ne wo mantumi awo a na ono na wo ne na betena no kire se akra ne nya odi akra ne nya me dia oh so ma me bibia oba ya gina so Akoma FM oba ya gina o ma so wo tie die wo kanyina no ono so abeto bombo no die mu aden pa dia bomb ma ye ready pa ma me friend no me friend no odidi matem o gina so oba ya ne di atem o die ne die na ma ye wo se ma mekasa mo fa me nyina so na me ntie bi na mekasa ma eti me so ma ne who say me no I'm doing my responsibility as a man because me see realize the obo brand do stage bia rare man is obe for ba ko na one na tena bobra eti sa na me man hu ye eti se me oba ya me fa ho no ana me no tena ase you know decide ye we promise ourselves mo promise me patron my promise be there him be like obi a omoye mojafra no mo de obi also ya de ano we did that mo ye mojafra dia bia Akoma FM 87.9 mojafra me patron ha me pa me no because now all of my life sad me cut to say me nye bi da na de ne pushi wo ma me hu de pushi me because at that time no me am ye madwuma na oba ya nwe first oba makwem me fan say I've been to relationship but not at those days no na me fan say na me for bar na me nya time nya like real love man okay and no it do stage me ma me anya me sesa me enti nya me sesa me na me shi oba ya now you playboy e pa cho me kan sa enti nya me sesa me am shi oba ya no be bibi asesa ye adwuma me ye obi anim say me ne ne wo ho obi anim say me ne oba ya ne wo enti okay meba hello oba Akoma FM 87.9 hello baya Ma yo pacho bomodia ne gina so kakra emame na no nsi na fe yemra mpese wote ensem na waka ne bi mate wo be kasa dodo ba wo be kasa dodo wo de gina so mame ne tie ne de ne kakra na fe yenko enti ma me pacho me mboni sima na wo de kasa okay me pacho me pese obaya me manu hu se me ne te no na me ni bad mind bia ma no me ni adwen bone me donas te se de obe ma nya odopa ama oba ai no yetena na me o ma o start yi se suban ni se akra ne nya me ba no na odidi matem ni ade ene me bakra me friend say me ba ha me friend no the same thing edidi atem odidi nya asem ketua wo si ni pi ka kira wo say Akoma FM 87.9 akona no enya wo dia ana ni nsem a wo ka na wo do wa adwere fa ho ma pa cho si ni pi ene anope ya me be ya me friend no sa kan sa akra ne nya me dia okay na me ntimi wo me nya be ma me timi enti wo ka sa asem ma ye hye me pa ada wo kwati awu
ma me got in we me who nyam ho so pa me be ma pa because as me obi a me training my train 19 no so why gym instructor paying me pa trying okay ana me jai cry aside no cry each and every morning be am training the health there me fan yagro no you different from kwatino my mama ni obi wa bopa mama ni but kwatino adwuma you training be a cry ya for sales booster for sales booster and you training be a for her okay ana be man so there be man there so be man be wu anye se bi ana wontrimu na ayemre be man me hu jejina mo so Akoma FM 87.9 kasa ne sem ne chem ya sabi ya pa ana me no nete me no tina ye no so me for ochi me for ba bia wo ochi okay enti no me no tina obi anso nim na echi o be ka chem se akra ne nya me ba na sabi ma me ya pa enti wo pesa wo hunu from ye mi so ba ya sakra ne ye wo dia na anya wo dia pa twan na o hwe me ma me hwe no ma me ko twia ne hospital bay me yi ni bibia o ba fie na da bia me ko fie ho na de me timi ya se be ma me ye no o ma me continue chiri o me no de ono na epe wa anya nti no ade na no pa wa nya me pa twan na edu tama na ye be hihye aware enti me ka se satam na me adwuma na me ye na ma ni pe ni so tim ka se ne o ma me ense wuska na me fa ma no na o ma me hwe no na o ma me toto akra ne de akra Akoma FM 87.9 oni bibia na nko ana na oto o de o ma me to akra ne adwuane no na ne pampers ne samra ne omo ene ada yi no na oni de o ma me mani di o ma me mani ska ni di na me first me say wuska ma ye fan yesa said ye beba ma busua no nanim anyanyam okay because me ye madwen say me ware no wonu oba ya tena fie say yansa wo be wo yi be pacho menye ne tena from 2019 2019 okay pacho enti wo susu say wantumi anya oba ya ho ade enti na o say akra ne nyodia me pacho that time started through ho edidi atem no ene yi no started through say man timi man maniska na de o peso oto no wan timi ankoto no ene sa yi ni start okay wo de gina so ma me na se biribi wo mu aba ma ne di si a oba ya ba mi ye hu because say the oba ya si boil na wo gina ho ma ne so mama na me mu Oba. Mama. Okay. What's it and some kakra? Wo boyfriend on Mama Tibia. We are not saying my auntie. Mom, I just want to say, I'm not free. Me can free Mama me chakwan. Because now I'm saying, come near you. Mama, oba na me come on in yamu. Burume me ba na man mu wa me. Oh, maybe na can it because she has been in a yashi. Many minutes, Muslim police station now. Mr. Ma, in a bibia. Na, you found the early opinion to many years. Na ma, me ban man, could give me an undertone and it give that man and Mama. Emma, say, Mamma can say, would you need to have a game? I forget, your one man makes the animal. Akoma FM 87.9 Woko play tomorrow appeal. Me na me mouse can na ko spark car coin. Ma, me yemo wa about to see hospital. Ma, Bema dia no buy you no no see. I am the soprano and see. Me we dey me try na you know see. And also be shame ma una me Bema me nyem krampo ma. One me na me cover. And I will see you. We know that's some young man. Man, I say, when the pressure, me, my will not say, means a seminary person at the end and then funny sick man. No, so it's kind of window see, maybe, or you, or maybe I'll walk around with no you issue or any, and then my papa that. You can see you, Matty. Man, the wood there, what I say, only the unit for to well, the board is no man. Or even not the buying, 200 or the buying. No man, the Jack Associate, give me 4 points. Akoma FM 87.9 Mama. The interest in Codin was and said, me, I am operating for. Some Yaman, no man can say. Who is the Namon and sister?
what's the say? I said, me could do Fiano a friend phone so. Hey, my then a woman sending my Giana. Oh, to some young name boy. Oh, how none say I give out the number, and the men and the way and the way. And then I sit at that time in Woody. And I'll say, you in the bath idea. After the between men, I'm one in the bush of Fabaha. Let the family back on what you do now with the piano. When you answer, Mamma, I know how to and you have to with I am a man of classroom. And the young shot. And I'm not my pressure apostle. My pressure apostle. Well, for front, my pressure, I'm not from Cranian in Como. Ma, probably pa. Ma, where you or Bahanamanoka, none back, pumpers back. I put a crump on money, you couldn't have me after ma. The man, the way I get the American man must. Yeah, where man give me my must and planet apart and then for one many much. On too many much. What's in Capan and who be as a winner by boy a year at the Academy by Yama. You put a temper for on your funny. On your funny. And ma, even not 3 months. I wasn't quoting a mess. Would it just one at Jackham at Jackham? I'm see you, Midaminka, man, Mocas, and some margin. Not very yet, what about why I send by now. After the yes, what work I send mammy. In fact, no lady, now only I when I'm student, no problem. After the other, no man, I'm saying, Yamana, I saw my minister. Some you much in me in Joshua. Oh, she did. And one man was sab after me. Oh, by a hay. Wait, or friend, your mom. Did you come so fullness with your maintenance about God? What you are now? When you have a make for one thing. Some say, now they give us and nada. In case my mother, my lord, with my mamma, let me ask them a spoon. Now, not what you need now, also. And me, now you are, so now you are. Now, see, I make a phone for four. After your thing. And woman, you know, I'm Punya for no more bush of Punyan. Moon Yabam and many of them other came, was it? Who have them not that came, or cast a can and meeting together with a camping. Some chatting on who are sometimes. I'm not well, or mammy crumb for mammy, who your mammy by her back, or mammy body compass say back on it, seminar, a fight by what it. Eh, or mammy, on the more mammy scar, that's what I'm saying to be one of my mammy scar or the Abenish. I should be a man. Oh, friend, or your friend, you must come from my got on my message. Oh, for 2 tunes, for what to two, some man. You be my can, you look at your say. You will phone 3 tunes, so I order. What about the many? Here, Charles, mark the dead your friend here. Where? One hour saying, one hour saying, I'm to you much in the gas. One is young to Well, to one of them, ma. And the way the move to one of me. Oh, Mamma, the muscle to men, ma. Oh. Akoma FM. Hello, Abaya. Mama. I'm out for a day. I'm out for him missing. Ma, why I'm out for him missing, ma. I'm out for him missing. Me crama better. Me ba man crama bush and India. But you are no. I am ya. No one person about no. I'm person about me, I am so like. Some man in say ba for now for him about. Mama. Obaya, why you see any como? Asam na be man can. Mom, you see, would my pastor, I'm papa, my bad. That young man, with my man, and one of them. I will walk very big now to ma. So those hospital case, ma, yet you like support never seen it on the so. Ma, may never would sell for ma coming. And to one fuck up, what's wrong one a year, BBO? What's oh, witness, ma. Witness, pa. Mama. Kwaku say, Kwaku so one a bit here hospital. Yeah, your operation. Why I don't kind of crew. Me, my patch, me ban no pay crowd, or see me mabuni. And me ban no pay, or see me friend of Fumbi ma, and 12 me. Me ban no pay, yea, Mama. Yes. Obaya. Mama. Obaya. Mama, so my friend, why, Mr. Mammy, friend, I'm from Obaya. Strong. Mama. Was it what catch and say, Akodana Yanadi, when your bema war, no cray? Now,
for the country. Get some cars are finding and gentlemen. According to come, I'm a Mrs. I walk it to 7 months. They can number mum, but Miss Sally Papa and Pet, never seen now. Oh, they will have the limit why you Miss Sally Papa and Pet. What it's a say? Your call has been put on hold. Please wait. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Marco, what you are two didn't share Emma. Na Kwakwe. Obey was all to me Brunoa, Mananimina, Papa, Kwaku. Na Okwa na Wolford with San was accident no nya. Ma obwa. O fa Zanga. Me pacho me respect ma pa. Me seven demons although say even relationship our real crowd to kwasi na say me bonus me ye in India me say o mo ne da wabono ama na prep natural and fra we and so e wo eni ho de ntia receipt go di no ne ay operation na yemo me kwaku me nam de ma wo kwaku se me nam de ma kwaku wo se me nam de receipt ni ma ma de ntia receipt ni ko di ni nsam no de ntia receipt ni ko di ni nsam ne se ye operation no na mitimi nkra de ene mu ade me na nte kwa ifont na response we de on ade o na ma fam bag ni mienu nyina kra na ono ne mae ene ne ekọ ena wo me de ba ma me ka se fa bag ni ma fa bag ni ma me se ka semba don't worry tell me nyina fa bag ni ma fa bag ni ma me de ma na receipt ni hyenchen ena wo yiye okay your friend were you memo and you can answer me na come ade ametia ka se sika ametia ka kwaku chia ye se obaya ye operation ni wie na ye ba hospital na kwaku eba enti oba agogo maternity ni zawa se obaya na ma me ka sika bi che no se na 1 million o se minim fi se me boy no na de wo ye na emesi ti sika bi na kwaku no kokko ekọ anim wo obaya no okura sika bi na ma me ka se fa koma nurses for no say inside wo eno ani sika mimi hu free kwaku ho na eno no yesa eno no minim sika ne mo okay ma but yes to be sika na mo so go ready say obeso he ne bana me be dia ne me to ya he say dia ne da bia 30 cities e shemu 30 cities na kwaku wo to ne na no to ne pa no say dia na no to pa enye fe ono ne panan kwaku so pa adi boy bi di na che otan nan ba ko ba sa na kwa na nyawo be che na kwaku nya mobile money ma wanu nu ye mobile money kwaku se ye mobile money ma tena se ye mobile money ma wanya so ye mobile money ma che ma e bia na person be mo abusia hu ne se kwaku ye mobile money ma me ka bibia me ka me na owu na da me na be ma so owu na da me ka mu nyina se ma me ka mu nyina se kwaku sa wo ye mobile money ma enya be fion ma ye be kasa me sister ne 50 cities 50 cities na me kasa 50 cities so yi se me sam 50 cities na wo yi se me so be Matum ha ma me fa cho me se me kan se se de ye be fa mi nua yo 1 year no o se me stand is camera se de ye be fa mi nua ko 1 year no o se 1 year no hu ne ba na 1 year no picture evidence camera ni sana no so ba yira no no ba yira na che wo de mama ni kasa de mo kwa wo kan no catch producer ni ekeka ni hwade ma o wi Tobuase. Tobuase ni enyenye. Mama, mabebe timami ni komo biasa. Na momre. Abaya tobo. Wabaya tobo. Abaya. Abaya so abaya mo mame. Abaya. Debi abaya tobo. Debi enye. Debi ekua. Abaya jobrao. Abaya jobrao. Kwaku ya be matobo. Kwaku ya be matobo ase. Kwabia. Ena de awunya. Mako, baby akwaku duru no. Baby mi se ye so ye. Asam na ye dey. Abaya. Okay. Kwabra ye nkomra. Mako ma yencha etiefo ene ahefo nyina na yenka se Dawood Scientific Herbal Hospital ana sami ya bepimo ha se na Dawood Scientific Herbal Hospital no enura kese be se miensa ana de abadwaman so ene wa Dawood ointment
yɛwɔ Dawood Herbal Mixture ana afei Dawood capsules wɔ hɔnom a ɛbɔ adwuma ɛma Ghanafoɔ nyinaa so yɛ ho ɛtoɛ na Maako sɛdeɛ da bia yɛba yɛdi adanse ɛfa ɛyɛ Dawood 3 state capsules hɔnom ɛnɛ nso adanse ni bebree na egu so a ɛba ate sɛ obi a wotie me usisi ɛyɛ wo ya obi a wotie me woyɛ bɛɛma woyɛ mmerɛ wɔ mpam a aduro baako a yɛkamfo de ama no ɛyɛ Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules ɛno ana yɛkamfo ɛde ama wa ɛbɛboa na ɛnɛɛma akɔnkan ɛde ama na Maako papa bi ɛwɔ ɛyɛ Asofia ana ɔsɛ me ba menkyɛw ɛmfa ɛma no ɛsan sɛ ɔte yɛnka sɛ yɛka Dawood 360 capsules ho asɛm ɛwɔ fia no msɛn na abra wɔte Dawood 360 capsules ho asɛm no ana ɔsɛ daabi gidie ɛne arehyɛmu a wɔwɔ ɛwɔ mu nti no ɔbɛkɔ wɔwɔ Atonsu Ramsey Pastor Julius, mo ba ya pie ma me. Mo fa mo pie ma me. Mesra mo. Wa ba ya jai. Akoma 87.9 FM. Akoma mu sam djubadie na ne de ma mo no. Wa ba ya become kwaku become. Obaya become. Wabaya bra. Obaya Pastor Julius for Obaya trance ma me. Obaya trance. Je won pa bo ane se na trance. Obaya mo fa ne trance ma me. Obaya oba trance. Trance. Mo ma ni nsuo no ma me. Na mo so be ma no mu. Ma ni nsuo ma me. Na onom Obaya ma me trance. Kwaku. Obaya ma wakoma. Ba me no Obaya ma Lucy eni komo. Ma Lucy. Ha. Ma bre. Oba Lucy. Ade na sie. Kwaku. Asam no kra meme. Ebe me o mi ameme. Na me kwaku. E fra me Maa Akos. Oh, wo so de Maa Akos. Ade name o prekope. Ai. Kwaku. Me bi asam kai se kwaku aye mistake. Na o se ka di bi ato na beti Maa Akos so. Yes. And no have part on a bibia ye because unnim mistakes away ye. Never been I anko ye. But I say Quebec catasum will be who say wunya be ma. And I say obi who the aircro. But the banana sack at 20. Nobody didn't start now. Me don't make a phone so. Sas across a queen as a years or Virginia or recording on my phone so. When I make a phone so. Me 24 se onya abotre be se woni bia kana ya adwuma se insu adwuma bi enye be Mrs. Takata wachi se be ya obi nti se enema nye enema nye but unfortunately obi ne ka se me nkoye ensa nti obo rekata ni sa akwa nya 3 days na oba so be pagya akora no kwaku be ka no kra esi kwaku ni obetuma di na ma Akos anim esi oba be fa akora so de na ekọ e ma obo Tata no ba ya wanya saying 3 days. Minute time me kwa no maba. In relationship no last for how many years? No 2019 December mo no ma. It be get it to be 3 years. No, I do 2 years. Me ni jai 2021 ni mo. And I need to now or hell before pregnancy no mama me pacho me can be wa me ja 2021 me won share me da kwaku share me da nisi kama hoda ma de be ye ne say mama me kan kwancho kan kwancho because you ka perpetua e wa hensan the perpetua hotel e wa hensan ma e won na me nyeska nkofo mu se nkofo be hu me pass me na mte so a Mama don't forget. And I'm a friend of the catch. We just can't free him. Ma some ye bad you may hotel na bank in for bad. How many months? Ma bra no when the baby dey wo fie. Ma busan so and how many months? Me ye. Mam ye no 2 months. Enti eche. Eche na mi jaye. Enti ma. 2 months. 1 month be se empie. Ma me ti mo adwen ye nyansa dwen pa me. Me no be di agro pan so se me no be da pan de nya me mpenwu. Me kan sa asem ni say minim baby am free na me mfa me ho ma be ma bia da enti nkofo ma miska pa e che na msa konya ba adwuma wo afanko junction ayi o2 ba me na me chia sas kanema me na me chia kanema me na me chia ma me so je me fo be na me frɛ me na me chia ma kwaku sa be no ye ba adwuma na wo ye adwuma be na me ye gem adwuma enso no tia hwe ma no ata wo tu bi ja wo ma me fie e me ya me ja no ma oba ya me won tu ase
da na wo nya kwan betina oba ya catch say na busuafo na me catch up ma oba ya catch say na busuafo treat na slave what's the busuafo treat na slave oba ya wo sha ma hwe wo na wo be ja ka se me me hwe me sika me no na edie ọkọ bo yi wa o ti mi ko ye hotel adwuma e bu sha fo ma choti asemo mama me ka asema ko mo se na bu sha fo dey na me wo ye na 3 days mo be fa nkwa na wo bu sha fo di akire ekire na mka cho sakwa ne o di nkwa sesam gra sakwa ne nba o ba no ma me di akire e no ko fa ma akwa ne de nyame si nka no enya ne ba me nka se ne ba da enya ne ba ya na wo de kasa na no de kasa enya ya se free wono aho oba ya enya ya na de kasa na se wo ne kwaku wo na sa ne be ma bi ho na me ni obi ani ho ya ma amani am fem pa o kwa sa chimi for ensa no amani am ma fem wo pesa wo kam obi an wo sa ya na de kana amani am fem wo chimi for ensa me na me show kwa ku oba ya me ko se ma mi ske aduma ba na oye aduma ba na me ma enam ka so se wo sha ma show ebi aduma e de na wo sha ma show ebi wo de na wo die pa na kwa ku je ba ka de pan na wo me ho e wo be ka so na paman Mento me nyina na wo be fi on ma o fe fraba me mata de me niam nam de ma sika me nyam nam de ma wo ma mi niska wo ko aduma me na me ma ka wo ma me niska kwa ubu ade a akiba ya aduma me na me pe ma o wo ba ya aduma mu nyina be didi wo me ba wa aduma be didi ye ne me bi wo fie wa wo ma me aduma nya be didi you are very ungrateful you are very ungrateful on person beba enti no gina bonten no on person beba anka kwa ku wo you are very ungrateful but mama oba ya de bi ande mi hia ma amansan nyina nti asan ye free studio ha eye yew na odi ka san ye ma yew na me de ka sa asem no eye ne ba ma kwande me fama ne da eye ne ba eye ne ba me fama ne da emra wa Ghana emra wa ha okay any emra no 3 billion kwa kwe sa wo bia ona wo see me kwan when e hwe ba 3 billion o ga say ya pro ona wo see life support e ko see akra ne so no ye beba life support ye beba FM man pani brugu ho so wonu ni nyina sa pepepe wani ehunu no asonso ate enti de akọ ye no no ti ama ye nyina ye ho akọ aba edi free parliament ene ye de ya ba Akoma studio su na na ya akọ na du ni nyame yobolo nyame shamo na afi DJ nyame shamo papa pasa modi nchiremu ma o mafo ya no wo mo hwe no nyanti ase ebi nso atumi ate ase enti de o my Ghana na ye gina bia ejina eno no yatim sede ye beko bia ye nyina yatimu bi nyame nti ye betra se eno nti pamodi ana join me Akoma FM Akoma 87.9 FM like who follow ye no like a page no comment no share YouTube Akoma 879 FM na eno so subscribe na we mia bell no so nti time no so no nya notification no na a chew sebre no aso time aso na che say won so watimi ahwe be first story and our first case Piwak natural health ya wo de grow fine mojaduro abedwa so and afei Piwak natural the 3p garlic mixture dro na badwa so 3p garlic mixture Piwak natural the aba and a grow fine herbal tonic and so Dr. Grow fine and the aba one more and a sponsor ye first story no yan kwa Akoma FM ye ni yenua bema eni nkomo na ye hu problema wode eba ye na fe ye hwe kwane ebe fa so ebe siesie na asundwe atumi aba na bibia ye kama kwadwo odame mewra memo ha pacha mejo so na apom te say wie pacha apom boko bibia boko pacha wejedi pacha de boko bia ma hada no kre mo me de ye boko bia ma hada no kre eni awie ya krado ye tie me pacha awie de me ba ha say problem kakra ha me me wife no wife me pacha oh me pacha Akoma FM last year November I'm so on the FIFA now kasa ye tie on the FIFA na bi sa na me wodwuma me so magazine tum ho na ban flame say okọ this is a baby din birthday into okọ na me so and there
eya na wakasa kase ma ye di nkomo Mr. Baby din birthday ntino o ko hon na me say obokota mbe no so ko nwumre so ne birthday no wodiri nwumre sei na say an so mi fie ma to fe so timi na yaduru man kan say me yaduru fie timi bie mengate na me bu nsa ho na me say wo ko no say na hin ofre me ka so wo ko na me de me wura fie no so ko to ko e be second sam friend say this am osi sa no bla Akoma FM unya ta mo kra ma me na me ka te phone no nteja o ko me ska say ba Sunday ni fe di dwabra ko ma me ya we say untimi sa ma back ndino ntimi de me te ho Sunday sinema meni me ba bani ba ko ho no say sister bi bo gate nim to bo gate nim ko bi na me say o pe dan de ha de me fa dan ha o ba ko me say dem wife wote no so on pe dan me mpiem la na kan me bi dem ho suro na me chi kan ma no me la fa so ma o say me wife we o sam to so 3 times da fe de na say me yam hye me ko bi wa foka ko ba bi de na say wi say ye hu be she ni garan pa bo mpia bo ntino say me wife we no say bu sam 4 times na so ko ni system no say me boa na o hye be me bi dem sisi aso kan be ngua no Akoma FM me hu dwere me yin picture me phone so kire no o so onim no me san bondi kire no o so onim no no obi a onim no no e be den na watimi ahu se me wife no no so obi tie manta mu ha ene be kan ba ko so onim ye pa anti no o ntwa ntro no de o mfa me nko fie ho na o mam direction no na mako ene oba besia batimi si mu pampam me pa chan wonim wonim wo yere me pa chan ene oba ka kire wo sa wo yire so obi dem me pa chan no nipa cross ye de cha no de na ne mprane sa boy no ne ko twempra no teacher mu sa ma me hunu it's about oba ka say you know my wife ni ko twempra no ka so me de me nyin ni no was me Akoma FM ni no te mo mam dala chena me ko fie ho te me dro ni me hu dan no so me ntimi mbom na me chia my penny bu ho na o jesu so me be hwe ja say carpenter ni no se ne dan ni te me bu mo no se be 5 seconds na obi me so me dro ha na me te ne kasa na obi me na me so okay te me jina ho na bla be no she jogging dress one shot top na me chia no jesu jogging dress no ko jogging ni bi no aha no shot top na me chia no na me simpa me hwe ja say no carpenter ni no simpa no bi wonu me kakra ma me hwe ja say no carpenter ni no na se me pa cha o mi na me so kam no be din ko na me na opoche mu ya na se ho de wonti ma me ma ni bi na me ku no be de wo hu na me so ke no kore no ma kunwa mi no ni se ni mu Akoma FM bi so ase ma ne hawo na obi a be ka se me kura me ka se be ma be me be ka tem sisi ase onim wife e obi bi ye ma no si se ya no o se ayi no kore o me pa ma mo ni di anchero amfani pe anchero na de na otim jitum na se that me no na me se modi kan hu me abonten abla me nam tin na otim jitum no in fact me so na sakura chia no so ya de ko nyu bia na nka ma hu nanim no ka bit ma jatum so wona na twempra da am de ja ye bobo so am so de eni pa na de me no ma mi no entino me de me pa me yere because se bi ta flat me to ko na e ko fa yere tia se ni pa na pa na de we de o kana de she ne ho ntimo me pa ma de nto de bi ni Akoma FM so wa hanam so ba ma bete ne kasa me ka de ya o se ono de obi ama ho ntino ayi wa ba hoko ntino me nko na de chia oba obeka kire me so obla me nyini me ba ma bete ne kasa ntino se ni nipa so be ka kire me so kwa sisi na oba o ka benku o pochi mo na de na ka kire me so wa ba hoko nti na boys me no bi se me no ba we so obla we de sane so ba tie o pe ma se na o me so obla na me nua bia ni kuma se me so ha no me nua bia ni unya gunkran ndo ni ka me call porto o bo fodu the police station so edan be me nsan dan temo te me se me ko ho no na mo na me ka se boys me ko ho na se oba ni pedwane a police fo no gura be ba no na se oba ni ko a na se me ma ko twantro no me se do mbe gina ho ma me edan so se bi akwese zungu dan te gedi da ha no mu gina ho ma me te me ko police station na police ka se case we de Kenya police case ka court te me se me ba back no enti asemba na de ko police station se nya police case me ko se me pa che wo me wife akwhye be me bi dem enti no me be se nko mo ba no mbe yini ma me no me se we de nya police case enti wo mfa no court enti mpa no court te me bia me ba no ana boys ne ka se bla 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 wife na pay freedom ho to pay no ana me se kwan do so enti ko dwane te bia me free ba no ana ni police station pepe na me meeting ho te ne me so na tade bi echi ntoma tade ama hokorati na ka me bo no na mam ta se de ha ka police station wan fi ya wase mo de kurampo no a no wase ma kwese enti me nya life ma no ana me de nya life ma no ana e kiki on odi mi ka police station se me ma twene so se kan se me ku no enti na ono ko bula be ma ne dem ho mbusa police se me ni si fa bere no na se be te flat bi ko fa me yere wi se me be kan ka jen se oba na ka jen me se ma twene so se kan ya oba na twene so se kan ya IFN se mo je di no hwe bia ti adumasa etubo fodu enti be ma twene so se kan no ko ba wanye be bia nwura ate se pere ko ma bo fodu ha efie ne wo mfimfie ne pere ko be wurai ene ja ke kan sa na me se ne me po ma me no ba ma frɛ no ma me no ba firi me phone so nteno
chip na phone kita no ne me nyoma me no ba firi so me de ya so fa phone ma me na kikikiki na wode phone ma me chip no firim ana me de anyemre no a Sunday no de opie te se no akoda ni sister ba na kokodi ni birthday ni ho nda de chi na mo kaje me frema dan fo ba ko bi na me so akwasi se ni na mo ma di kan kan ko di nyina se ni na benta ja ma de ma fom no no o ma si me ko jame no wo ba mo sai de ho ana de na me ko pa ne chona oni wo ba no no wo yire no akoso obi dem no wa ko ne be ma dem no bra asba wo kan no credit me pati mo danse fo nyina e no credit me pa chan wo ba wo ko ne be ma dem me pa chan danse fo no sa ba no anu wo se ko pa ne che so wo mra fi me pa chan me to so de be mo kwa mo ko di nyina wa ha ana me so ki akwasi nti ko je na mo je ketu ara so de be me kwa akoma adwuma me kwa me se okay so me di kan ko fie ho a ohun ani mu a ebufu abante o mfi nto da wo ko nti me kwa me gina kwan madam fo no ko ho kwa chew bia se day obeje madam fo no kwan o be gina o so nya akwala no me se kwesi madam fo no di agura che kesi anka be bia me gina ko nya akwala na di nkomo no ka me ja akwala na ma no na nka me ko e ba sa so be ka se wona day o be fe no bai na so di problem about so do nya hwe nya akwala na o me se me nko na me fa me ba na ja tupa ani me bye bye efie dem me frɛ ne bla ba ko all bechire o Australia na me frɛ ne ja me ne ditu no ni mo an ja ne sa ko famo yente na se me frɛ ne bla ba ko Australia nto ne ka se me na so o ya na otu afo a na ko tie ja to one dia no pa bi na me tese mo afo ne se o one o pe WhatsApp phone no ne bla na kasa one so dia sa ntimi na mo usu bi na me se wadwa ba jimi de ne na kasa na me frɛ no na de one bla na kasa na mo ka jonsa konta ze dia bono ba de fine me na tana che me yire no me pa ma de o pon ba ko yinyina nto no me kula ma tim ska 10 million se na no onu po se no di kan tini bla na kula pa se dada no so ankroma ka che ne se me pattern ska bi na me so wona kore mi ntwa ntro me pa ma de o me so akwa boni de so boni no yinyina me fa de me fa se me ma akwa boni to de ma je boni na so a ti si a me si idea friends 5 million he motum 5 million na kan e da dem no ye so ne nto mbuni ni video call no call de no fa nto ho that bi asem ba ayati bi asemba wa yedai watimi anya asema ka fa ho ne video ko ne bibia na mi sika no to mam sika no kura mpo se be hye nufu ho gugu ni kom nyina na ne blande etwa na bruchire ho mo ya sika na dai me sika na ma oba no na ne blande ka se de o padanse di ntino na fa sika na hye ne nufu ni ha eni mu ni kom nyina na se be ya e be nya danse di se me sika na ma ni nua ba na mpa na me ye ne sa pepepe na me de ne ka wani ka sa ya na me de bitwa sa no ka jonze nkroma se be ma ni sika na ma waje te se de be ya so bo hu sa se no waje atum no ezo ni waza phone first kan bi koto phone na frɛ no no hu si asɛm no waje atum waje amana kampa oje sika no fa koto phone no ndi be 3 days staff na ne blan frɛ so enkroma koto phone ntino e se asɛm no enkroma asɛm no de wa mfa bu amana ntino ontimi ka asɛm no biem wo de sandi mo di wo phone so sisi asɛm no ka sei ontimi ka asɛm no biem ntino de me ya mepe ne de bia mpa asɛm fa no me mpa asɛm no mfa ono de se de ontimi ka asɛm no biem na me de ja na mtwa so se ni fa de ja ontimi mfa so no nti asɛm no ho ne ka asɛm wa me ko frɛ mpanimfoɔ man ba ko na kwaje mproto ma me so jaman me ko frɛ panimu pa na obesi te papa na me bla ba ko bu nkotodwe e pa obai che wo se de sela adwa yi nyina no me yire no me pe na asɛm nto ndi ontwa so oba na wa ye bone no mo na mo se bu nkotodwe pa na che me ba chan se bu nkotodwe me pa danse fo nyina wo e se bu nkotodwe pa oba na che wo na so jaman ka so okay na kan do se oba na de wate ase afo mo so kwa so wo ne de ofele wo mo tina de waje atum nto ndi de onte ase anso fi se onte ase afa me so ayebone ma ye jimi fo ma ko fe sky de apatawo te so fi se on pede a e de me de send o ye o san jisga no kan se mi jimi fo se bi ta fen kam ye jimi fo anko ba oni be ma to anko ne wona o de me na be pass 2 years no ni me na da o ba anko de entre me sika na me so me de me problem fa se de be de ma wale be ye ntino na de jama fa se de me krokro wo papa ni pani che obia ja o so wateno sa ko e san ba second time bi ana mo ko papa mo ho e ne san ba second time ni problem na so na kan so atiase e be di be some week no no san wa konto ko di di watem be o fie ho e ba sa ni ma hote na me friend papa mo se ni na enkroma ye ndino me be se mba ho te me friend be 3 days na me nyan ko te se no so afa ho sai no so afa ho ko papa mo ho te mo ho na papa me se o mu hia me na me so mpa cho mate na me kra mpo me se kan ba ho ne ko ho te me so ko me nko me nyina agu akra na mo aka me bla penis ba ko so village o sante ati mo so bua ntimi na mo ka se de mintimi em from mo man to de me nko amako me so me hwe a me yakola na de mo yem penifo che mintene se nko akọ na se nko akọ manimu a mo ka se me fa bua ma wo mo tim duru kuro mo so ma di kan kokoro mo da na me tia mo penimu bi na ja me di bia to kwesi wo mo so ntimi di ato se bi me ka so ho na ya ko na ja bon kwan se bi ato na bi ko se ba ko se na ko nsani na minim nti da no ko duru asem no na so ko ya kora asem ni bebre
am ka jo so dia ja Kɔwensani no wodi wasam ko si kɔwensani no so nko kama dwatoa me ko na minim ndio me ka sa no ka se mi ko twa no tot me ka se ni ja se masi obi am ko twa no tot video afi na pese sorry ene wasan nyi ndi na so twa no so a asanye fine ana no ka se ni nu ebu ha to ani me ko ni nu na me ko kire mu nkire no te mai wona de ene na ono me sa wada no ma na so yale nto fira kra na ba ne kuro mu ntino wona de kanya me pa de a kongo ntino ana me hwe omi anko ne ja e fa ka ga ne ja tipa ine ko fi ne jom ka kan ya se ne ba no abe ka se me se me no ide me so le me twetwe problem no so ho me so me simbi kuno me so le a eno ma bibire ntino o me de o mpe so o me jo mba in fact no mbla pani ba ko kwacha center no mo bofu pa ne so ba ko o mo bufu pa nto no di kan na asem ame ka ma asem no tene no mbla ka so enkroma ogu eni mu ase tene bla pani na da obi na do ka kwashin ba ko pe ne bla na nka sa biom o so ogu eni mu ase boko de wo ba ya o be kan ye no ne mi be ma ne pa so ko ba kere ne ba fa kwan bo ni bi so enna me se o de nye de ntene o de esrew be ma ne dwa to ba ha de yin sisi asem ne yenko me ko so me mba be be me mba na ntene mba ne ko se ya to me so to de ta mo ko ente me sa ko dwumem te ja kwala no tene wo su na wo so won ko no ho na me so de me na de ma de ba ntene ma de ko obeduru fie be e ko ka obeduru fie be 1 tena ni se ba ko fremu za me so na enkroma ba fie na me so ene ba fie no o ma yo so no no ka kire o me se obeduru fie se so krok nti afi ade chinya no afre me phone so oba me ko djuma fremu so dem kwasa sem na me ka chene sisa no so me duru me se adwa se bibi kura mpo ni ese nka ba nka ka jonse obi a me sisa mo kura fra ka jonse bi ma beduru fie ta mo mbu sa me no nta ma beduru ye no ana me so me ka kire wo mo te me de me no me fi se me bentwa antro sina nka me na me pa wasa me ntino wo ka jonse obi a kodjo ebi a o mo sisa mo kura fra ka jonse bi a ma beduru fie ana ebi a me ko djuma kwa adwuma me ni ho problem am deja oni me konto kwasa be didi matem nsim bebre ni nu abro bebre nti bu han ma rekode bebre so mfon so be didi matem bru nu bebre nti ana ma hote am sa ko ma me ho ma me so te awon ma so am ko ma ko sa nti se ni neja e ko woni ma se ni nyina every tete to ka ma me so ma fa na se ma me preocupe to be tu ya fu bia ka neja wo so wate neja ma transe u be di be 3 days no na ko fa se mo kro na ba nti I'm saying Saturday. The minute we feel back to an age now, but down say no, so she go blazing or Shandanica. And then I'm by that tough. I know what to get in him. Must be a fetchery. No, who's many Kunwa. To do a gem, this mean getting a beer. I mean, the Mardi uncle, actually, and with a band with us, Mamma way, was Mamma Wako. To one and this about could be so better. Okajan said that. One of them phones said that. Oh, even a movie. No, I say, no, my Mukuma friends see us over the Mensa. I come Papa, oh, your crew. Na me say obi am ne gina sisi e na me say kromo kwan wan wati ma koduru kromo and one trainer teacher ni biti fie ho ha dan we kromo si me me teacher ni number na me frɛ no na me kan chene se me ko kan se woluman so onyin sa na ka jene se ni na adwa da de ba nto ba me de bi sam tam yirin tin wanya dai on so nsanim no san fan san na back nti so me teacher ni ko gina ho an wa se o ko en wa se obi an fan san ma ho do ndi wo tene fie ho kakra to what now you're in Sako. I'm in Sako class and Fraba. Okay. The one is from so was you say what in Sana Bundul mine, they are two benches. Tell myself, my will mine, and then I obedient Saba. Now, winning me number, so please get me from Waji. Now then, obedient Saba, who's winning about himself in our line on Wadi. Now, a day, no, it imagine Sana Brown from here. Sanity, the fans, some small of us about Manamara. And on Baron Buza, you are the introduction and buyer. Went to me Walibium. On Malacon was one Tanasi. Went to me Walibium, the Walian one Walia. And not only the audience and the two. Tadechin and Mamma Fasabaco, Edins and Babac. Of us and Dins and Babac, and say, it will say you may. No, some of us in Green with you. No, I was saying him. And I say, I was there. Or I call him, I was there. Oh, yes, and begin bear 2 hours in the John Macotoni and Jensana, and Jensana Toho. More than way the bear 2 weeks grandpa for you. And I said, I took to and to one Macrono. Say, I didn't know. Then this can be a PB, I mean, grandpa, my force, Nam this Caramount. Oh, Scope and why you in it? Well, by the way, in it, I found to the why in it. Still, I know this Caramount. Who watching the Bama, and then one bear to one man ago, I ever had done with you. I know that's when man 2000. We can pronounce in 2005. To move on friend say, Branaba. Blood is over number, I chatted that and to about the assembly. To attend 2000, I didn't know. Because I'm bored in a zoo in your face. No, sometimes too kind. No, Brandon said, Copessa for I'm assuming Kinesia or Pessa for I could have heard them more. Until Bob 6 pepper and from the Drufi, and I say, Conco continent. If I send me this for once an idea, my Jimmy and Marco. To buy a convention bear 30 minutes and son of Blaneba. No, as well, I'm fanching. I'm doing the Jessica and Feniagro.
na me dis karo na me sa fo ma no me ko ba no busam say me dis karo ko me mpran fo dem dis karo mfam ko yo me dis karo chef yo si sia se me ka say skana ni pa be obaji dan onya kula embe pentim na me ko di na de e cheno ka je me say onya han ya na fe na me na ko be skana wo hefa na me ne kan bia na me say skana me ni me ba o cha fande bia me dan bi han ya skana me ma obi te me ba ni skana woni be chem mienu ska 15 million na me say adwo me tim nya sa de no me na dem no me tuela de me tuan ko school fees bibia te skana me ma o de ya me ma 5 million me tim che skana mienu sa ene be ko de skana me ma okra na mbufu ye nti be 1 week ma me ni skana nti me chopon to no ho anu wonfa chopon to no ho anu wonfa nti me frema dan fo ka je ne say akwasi me chopon to no ho wonfa nti me hwe 1 week no wonfa de ska de me mpo me sa fa ma de Akoma o saka jo pesca 3 million ada koto machine so poma de ada koto machine bi na 6 million nti me no half ene me nya so me tuan 1 million nti duru week na me 3 million na wie nti me ba na me de bi se do aye no ko brunu ya e pa na to ase woro no nyina bu mu so se me dis kana ko ma me mpranti no seni dan ni sika no a wodi ahye ho dan sika me ahye ho wo woro ne ho ma ne kan ne to ene wodi twi ne to ase ka se no na wi ne na wan ne kan eno na me mo ho ende na ho so di ka bold ya se ma me sika no na se me ne ko ma me mpran de a okay sanity ya enso nkume okay na me so me tamu man se do no opini abro pa ene o si ebro no so adumasa na o si play bi school mu wa ole so persistent open to kwa e moni din so persistent open to kwa no wo hunan kan kire wono wodu adumasa no ne so obisa so persistent no open o si adumasa school mu no obi aso won sa do kwa asante fi wo adumasa school mu school fan say your left on your left o si school mu no yemfudu kwan be wura so sa akọ so persistent no open to kwa no ni bro ni se fence wono obi abi ho aje ne din kwa de we maka so obi anim ne din onya sho so ugu asante we ni ase sister ugu asante we ya se mo pa o ba de mo am fa chire sister no open to kwa no do nya me pa mo ko to kwa nyeska na ene yesade be se asanto edo be kwakoka buko mbanku ni ayite powers ho na makontokwa ni agisika ma de beska tinua bro enti enua bro be no na se ni masem de wapa enua bro be no ase enti yan conclude because o ha obeyi ne ho ano enti yan o ma yan hunu ya kwa ni mo no ni na be ya enti de o mu se nti ya nam ni bia to me de na mo ma so saa na me ko ma me tia mo de bam tin fa taxi ahomache na me ko okay nya mo hu tante me pesa ya oba no de ya me no moment me pesa de me nta metete be ko me me pesa me wo ha ko wo ha na ja me ja me no de e be tana fa ko okay wo be ke bia oba so nti ase o fa no ma me akorokoro no ma ti ase ta ko me wo fi ma nko djuma me te se o papa mo frɛ me se de se no o mo ba no me pesa me ne betena ana se me pesa de me ja na me so wono do akoye no so fi so be ja idea okay me ne betena so fi so nya idea mintimi bako edi kan ka je me se wontimi wale mama mi no no be wale oba ma odo be ma na okunya na chen me okay ento wontimi wale me ntino so fi so be ja idea betimi na se ka se nya mu se na o mo frɛ me nya se na oba we o meyire no ene o ma me emu ho na minim ntimi wie nam de ja me ka te ko no pa na ka so ati so him bi ma oba frɛ me okay timo bi na sisa ba no kro no ha no ono so se ko so nyina no o mini ma se ndi ana se ye o mo ya na wontimi we in life so wo ka se me so wan ka bi am na obi di watem sa so wontimi nkan si na nim okay ana ka te me se ne ma me kuma frɛ ne se o ma kwaje wonsa ene o ma kwaje nsa bre me second one na me se nti so ma me ba o aduan me kwa me se me ko to akoko so ngufuo ma me ba o nya aduan no na me se ma o ya sa ma mbo afu na me se da de na me se ofi se na wa ja wo mprenu de din kai wa den sakoi ya to so mienu wa sa den sakoi me san ka woni gufi se se me no ka sei gufi se se me no ka sei okay ene ja me ka sa ma so ya sa de be me ya de nti na ma me di kan ka kire na ofi se o ba be je aduan no ye na me mo eska ni nyina na o jisika no ko aduan na aduan no be se kwa to ka me de man fanya se mete kwa be 1 hour ene hu se enti se ma ye hu di enti a eba oba ne wa ha wo be kire esa ye bre ne nso ye enti wa be 1 hour na ja o me din san ba o no ma me o bi jan san to san table se menye mensa na onye dey o ntimi wale biem so wa sake pake ne mo dem ho na me se ante ko be ko ne de ma ye bia enye yi enso tene de ha me se me dan pipa won ho se ka se nye mu no wa fa me dan pipa sie be long time o ko ka wa se no me wo dwum na me se me ton dan no enu hu no fa pipa ni sie na me se me no woni me ko so fu wo mu kum so fu de so fu lake na me ko ye ho ade se ho kire ho ntini ton dan no na ja nimpe bibi ni fa nkwesi foforo na de na ka teme se me ma fa me ko ton dan no fa pipa ni sie long time me be se ni ka se ni pipa nda so woni nchen pipa be twem be 5 years ni na me se ajuwa sa na tie dia me se na de ma bre ntim ni me dan pipa ti sa de ya nya de me ma mum pie se won fa me dan pipa me de ma mum pie ni in fact no me lokolo ko gate ni nyina se ma me ni problem
mpie no nko na ne ba no de se me sanka mi pa dia me ma ne fa no ma nko ko no ma kwa mi hu ba bi wote na se ma sanka ba bi wote akokontokwa akwaje mi dan bi pa ko me dan me to proto no nya bongum ni fa ente no de ma me nyim dan bi pa na me da me se mate ma me so no wate na me nya no na de tia pipa no ba bi o wa ko fa me sanka ente mate abre mpeni fo de ma no de ente no e wa se ma mbaka na me de ka se mi nyina chi de bia se no ento kwa be ko so sa ma boy bi ko ti fe ko e bi kra kwasa boy no okay boy no wona ne gane to wasa mi twam a wasa mi mpran boy ne e yere no boy no be pack moto mi fie ho a we di boy na tem sa se boy no moto no pack ni fie ho mi say ajo be ha wo dan ne so yusu ka na moto ne so won fa ade no tutu fie ho a e di be tene se on ko pack ade no bontre na sa de ne ko yira no be ne dai utimi ne ko sesa blog be gu fie ho nyina se o man pack wo ho tim fra djuma ma sa afiri ho na boy bu sa me se bra se no mi fa moto ni si fie ha wona ade dan ne ha me na se mi fa moto ni dai en ko bontre na so pack ne ho no so ka sa de mi problem no me say ajo se o de me sa bram so ntimi wale o de akọ o ma me so yaba bu sa fo nyina ese se no me ni ni hobiem to me fie a wo se me no nche dan mienu a ntimi ntu fie ho am dan no so de me be hu no ma tom proto da atom proto da ama papa no to proto ma me no enti say want to sanity say no kwa kwa me say because me ka say went no ewa problem be nyina no say so so ntimi wale na de me san breme because when also say be ta fraje wo ba ko bo dwaman wa ko bo dwaman ba be say dwaman de say waliem na me ma fam de san ka yede onene better me no better na my bia so nte wasa de me san breme de that me wona so uja me so obi a uja okunu de untimi san better fi san chama japa de because dan me see on me see ma me ba okay ntene problem ne say so ntimi wale de a ne no to free me fie me da say o say asante wa wuntumi nware ada so to free ni fie because wo kra wo ware no mo ware na wasa fa na chi no akobo adwaman asema be ma no ka asante ma mu akwaba de bia akoda be ma ne ho ba ko de ya da nyame ase ukuru ni ana wajan Money na jai. Woni na jai. Okay. Any esa what ya wo unu nsemu a be me ya ka nyina. Ya to sempa ma wo ya no sen. Ma mi ya no se be me. Na wote ne bla fie. Ana me so mete me ma me fie. Ana ye me oni atwempena na yetu be ha dan wo. Kenti nkrono ne yesa tu betena ablepo janshi. Ya betena hodom no be me hu no na wonye plot. Na wonsi dan. Okay. Me ba cho na me so no. Obefa me na me nsu adwuma ti wode me kotu adwumam se be ya kadachi bi etena obeboa me meboa na ablabon ya move eti me wo honuma na eja bi tu susu egu ho ena ofla me say se no be so kwaje plot ena me say o kwadwe yan kwaje because say ya dan eti manche na time aso ne yetuye ye be sa kwa da foforo no enye ye nti no mate ti me kwa adwumam me koye no ofla me say ska ana me say me ni ska bia ne mo 1 million bi wo me ho bag koko bi na sempo manani mo no na wo ho ne ko ne kwaje ekoyiska na ne fa ko ma nya ho amane mi kunu ya anko ba bi e top plot no eti wono nko ne ko ye eti ba sa na ye tamu ya aso enya dia ho pepere ena eja anche ena me de pon me ho na me kwaye we campaign ti me kwaye we campaign no mu ho no mo no ena me boabo sika no ti me tua me kana me di kakraba ne dia koto anwea ne dia begu plot ti ma me tamu so se ye tu firi ba bi a ye te no ena yesi yato dan ni nyina se wie ne yesi baako ana ye betena mu eti ye betena mu na me ne nwoe okay eti ye betena mu na nche 2 months ana be de ewo me ba abaya panyin ma me wo me ba abaya panyin ana me kunu started emma eba afie ho oh me pa chwan yey me pa chwan eba na yo me pa chwan yankwe ma sa abaya na wode ne ba afie ho no na yete ablepo junction no me hu insurance card e wo ne bag mu bibisa me kunu ni se ga ni free here o ka che me se an o free ndi kurom na wode ne insurance amane se onko renew manam se akwadwo asema wo kan yidie me ntiase sa wo ba kro na me wo me ba no me wo ye no so no me kwa wo ma ase ho bibisa me kunu se o mle miska me kunu se woni bi na eja me ye adwuma kakra me de me komede koi na me de bia to aduane ni atade na me be ya hye ti me hwede akona me kuru yin fi me na me ka chen se be ma bra be fa me ne fa me bra ana obe fa me firi kurom ho ana wode me ba kuma si ti me ba ye no na me ne wo fa ase bi ne ti akora no so na me ne good wo ye be ma na me se yawo me ko ye no dia se me si ana wo se ma wo ko ye no da ko fa ma me akofiri ofoli kurom e de ne ba adumasa ama ne betena hanom kakra ama ye wo de ye kokoma agema me nso ye lady bia satama na me ye adwuma wo ba ntoma no wona ne begiska wo me hoko fa anwea ediba begu me asase ne so timia na me se saa na tese maami akoyi me hu no
insurance wo me kunu ayi me kunu se nya bibia na se ka wo me kunu ma wo me koma se wo me kunu asa de maami akokura yi asa aba efia na se maami akon bibi ko so ma e ba sa no biye ya na da ko me hu ge ne number ana me frɛ maami akon no sister me ba ho no me hu oba na me bia ho ne mo kunu ka kyem se wo ne wagyae na me se ma wo me wo ma ase ho ma ni nyina me ne be ma yiti ho ma be ma yi aka so okoye me ho ade eja abaya na me ye adwuma nti na me tontoma egu ho ti ma me kunu ya ntontoma ba kokora ma me na koto bag e se wo wie ya na sa o ye o ade ana me ame o me koto bag ana wo me sesa me ntoma ani me kente na me de gu hu ana me kunu de koye be ho ade because of say eja oni bi no de koye me ho ade eti emu ho no ma na eja yete ma me ko beba no na matade ayera na me mpa boy be pa chon me hwehwa tade na me hu na tade na sa begu me fa tade ne be hye na me yudiem hyehyɛ me eti me anam anade na ekosue me ntene me biase egu on ma me kodwo ba na no ba hye dem na wa ka mesi abontene se me nkɔ efie no so ho na yete no so ye new site satam no ne nto wo timbi wo ho no ma na ye na se di asem na ekosue eti abasa na magya ho na makodam container mo wo ba antoma ti da ko me wadwuma mo wa na me kuri sisa me niema egu ba hyitim ana wo kyekere ye na odigu taxi mo de ba madwuma mo sa me nye me niema eti me so ma anye niema no ye jama wale ye jama wale ma anye niema no ana me ko me papa mo na papa ti ase wa antoa ana me ko enti me ko na papa say da bia kwa no baji na busua enti say bi wa bone kora na bla be ka kire ye bone be na no wa ya ye sisa woni na satam kora na me nya bone bia okay na me nya bone bia no ane say me nje me so me nje me niama wo adwuma mu ho na me say me nye niama no ti ye ko antoa ye ko ka asem na wo se a won tumi nwale me bia na papa me say tumi nwale ne bia bia fie na wo ne si no say wo be hu no na won top plot esi fie mate say me ba no no mienu nyina na esi fie enti kwaje plot ne kosi edan de bi ma na fa fie na utem no ya kan sa na me kunu ne papa tu agina no bebu nkotodwe se enye hwe ya sam no mo jam na ko besa akole me ma ya firi wo ba ye de ne na chai kane no ya ko na abe na ba efie ho akoso ya bra woti ho be patcho an woti ho be patcho an na ayi odame wodi wo ba efie ho mama wodi wo ba fie ho ko ye ko na ya ama ba na akuye ba ma afi na me ho mete me ye hwia enye ye 17 years old me ye hwia enye ye na chese de aduro no die me ankasa no ti ma ancha me ko adwuma bae be bae me du me main gate ho no mo no me duwa na bibi wo menam so bibi na wo menam so na me mpaboa yera ma hwehwe mpaboa no ofie wo no ma me hu bibi se me kunu so se nyo no afa mpaboa ti nam nim se bia kasa bi na wo me ye ya me hwe ya me hu kasa bia de che na me na start hu no ko twane da so me ha me na ye hu no ya ti na me pam lady bi ne ma ofre me na oba efe no se asanto wati aduro so ana me se me de minim se machi aduro so na me mpaboa no so still me hunu empaboa no ana eja me de koda asole fie asem ya kanyina wukunu ya we me patcho an me koda asole fie ma me koda asole fie no me komi wodrop ma ntum ma bibi so de ntoma pofa mienu ma me se me mpam ma no endi ntoma ma fa mfra me ntoma me de gu baabi be ba ye no na me ntoma na wodrop ma ko 5 ayira na ma me no so ntoma pofa ba ko no so ayira ma me ko no so no satam ne mfa dan ne bi ma obi ahan me ne me kuri ne me ba ya panyini satam na me nwe enko ana nete me ba bibi se me kuri se wono de won fa ntoma bia na eja se nipa no ntoma ayira no me ko tua na ade e de ma no na eja me ko to bi esa sento mana chenti me pam comedy pakon we hu no gye ma afi ma sam bi kuri de ma ba fio ya ba oti ho me patwan odame de ma ba me patwan wajo odame me patwan ba fio me patwan we dance ni ma me patwan wo de ma ba fio ho no ma me krampo no me ni gya awale na ye nche fie no no wo de wo ba fie ho ama taxi driver bi woni taxi driver no ka bom be bro me ama me ma ye che wo mu de ko police station ti ye koye no an wose an me se meja awale dia wono na se meja awale meja awale ne dia ene me mfa me ne me ma efiri efie ho efiri efie ho no na won fa se ja ko no ho de bia ko na inspector ne kan se samo jai dia na se maame se ode oba ba honom na se wona ne bekum na se oba nso wona ne gya na oba no so kofa be ma na so ko be ma ne fie ne kokoko dia ene krache enkwala ni nti han dan ma oba no na wona enkwala ni ntu nya dai enko omutu na se wo mu kwa na ya kada ne ho asem ma e ba sa no bi kuri ka kire inspector ne sei wo ko ni kurom aba oba anu odi sika no e bebro ma bi ko kiri ko pe dan ni bi
me kochi dan dem konya akra na ne bo fukra ye 5000 me be catch inspector inspector ne no se wati wo be fere mi kuni ma wo fere mi kuni ansi ho be pe me ma edan no so no me wo honu ma na me maame ebisa me se me wo fie no se an ye hwo hu ye na anaju 1 o'clock me kuni e de taxi ne wo ba e ba ne ho se me maame me hwe ne yira wo de ne ba beti ne fie ho se me maame ama me fa me dia enu ye bra ne mo ja wade no me pa so an enu sie fie da etwa mu ne na awotwe eti me maame antumi anna ana sorry 2 o'clock no odu krom no onya ka ama ha no tena kageti ama ade achi ye ade achi ye no na wo bati wone taxi driver na wo mo ba ho no mo no ebetu bro me no ewie ye no me kochi wo mo no ye ba na bihia maame se wo nam kwa so wo ba me maame nam kwa so ba na me se me maame ni taxi driver no fa me maame ye de ko ti ye ko police station no ko ka say me ne na ja ko fo ba ba fie ho a me ne na eku me so wono me so ko fa be ma wono so ko be ma ni fie ene ne kokokoko enti no spetale no se ne de so be ba se enkwara nti ko ne ko ha da ma wo ba no na yenye wo ba no ntu ene enkwara ne konkotena na kire ya ka edan wase ma enka de me hwehwe se ye ko ye kugu aware no me de to me papa no manim se o ya young obe timi awale eti ka me sra no enka dan wo ma me bi na me fa ma ahan na me fa me ne me ma ne nko na ko wale ene oba ne meti ye kan ya me ku isi da wo ma me dan ni bi sa me na me si mi ja awale dia ene ye me ma na de enti ma me fa fie ne pepa ne sei me wo honu ma na me te ko sei me kuni o te ko na wan na ye me kunu na ye ko no wo fie ho se aboto ofo kro kwa momla okay timiti to afo kro nam anade to afo kro ko nie eda bi wo ye nchen wo mu wie nam kola ta chire sata ne fie ne krata no so wo ne ho eti wa mi wo se mema miensa bi abewura fie ho mo ba no mo se efie no we no si ni no do mo na efie na chi efie na chi okay eti wo do mo na efie na chi na no mo sense wo ba bia nto se wo ba nam ne ti fie ha me ne no won so me nya ne ho ade ma sa ta mo so na me kunu ya me ho ade wo ne me nkan hwe se ye nton fie ti ba sa na me dispute na me be wo se me be stop wo mo se dan no ye nton dan be ba ye na fie ne krata da ho ma me fa fie ne krata na ma me hunu se ma bregu because me krata anim no na me kuri di na aye na so no na see ne dan yo so no na to na me pacho adanse fo ho nye won no me hu me kunu no na on top prot you want to be on top prot no ni asase na woni asase odam na ni asase ma woni asase ma odam na woni asase on top prot ne ma mo ma woni asase on top prot ne ma me ma woni asase odam ni asase odam si fie menini nyina na me pama de obantuma bontene esa manim fifire edim sika support odam efie okura na yegu ye no me oba besem sika menya me bai na me kuri gya me ho ekokotena asante atim so odonya ado afuo se me show se me didio se me yedo me kuri ya mfi me na me am sika egu bank me fa ATM card 1000 na makoyi 2000 na makwakwa 3000 makoyi na misika egu bank nyina edi asa me kuri ya mfi eti ye ma wo se wo ton no na ma wo ko fa paper yes mama na ma me fa paper ne diko se ma hwe ya dachi bi me ma no ebeka se medi wo ma bro eti na ma me fa paper na ansa na me be wo me ba abemai o ba ne yesen me ma ne ye tu we na ye pani me pa che we na ye ketua okay apart from kwadu a be mai boy yes wo fa ni papers no wasan bo wo kwadu bio se wo fa na chi obadwaman no kre ma adwaman na me ko boy ne de eye no kre oh adwaman ya wo ko boy no kre no kre okay chi na adwaman na me ko boy ye no sa tam no na ma ja awale oh okay me pa che na me ko boy adwaman police for no me ko boy adwaman na me ja awale ya me ba wo de man mu sinye oda me ko boy adwaman ni wie ye no adwaman na wo ka wa ja ya ware me pa che no kre na wa ja ya ware ya di ha de ye pe no kre na wa ja ya ware me pa che an asato wo jide mama wani se ba ku ya asato me hwe wani mo che se wani mama mama ko boy adwaman na mi nya awale a se ko boy adwaman se mi nya awale na me ko boy adwaman na no wodi kan edi oba start ba fie ho no ya na wo me ba panyini no ama menya 2 months
ade oba ne firi ofoli krom de ne ba ho ebra wo kwa wo no me patwa ne me nya wo me ba we kura e ba ba ya panyini no wono me wo no na me kuru ekofa ba ya fe na kosu maame ako oflas asubua ye ba ho enti but aha de end ye perekre enti de ne ye hu ne se ba mai se wa boy dwaman se na wo de nsan ba na mo ja wade a no fansan koy enti na friend de panese sia me no de nsan koy no ko so no betima friend sia no fansan koy ensan ko betu mas bani enti na wo ja wade na mi njaya ware na me ko edwaman no ye panokre ense de ti o se de ti o se no be ma no so wo che so fa wa chi ye beba ho me pacho mate because won so wo nya wade na won so wakofo odan chi ye beba ho enti don wakofa o yiri na chi a don e ho de beba ho ba ni na se panokre ni edudom etumi edudom aha de ye mfa wo ne wode na asem ba ye ana de invite no ye de no kura to ba bi da enti na wunya ya wade me pacho na mi nya wade enti ade ne pusu ware ni ba so onkofa ni kurachi mama de pusu me ma me kofa mi kurachi ni sei me wo me ba abaya panyini no na me adwuma wo ba ntoma me ana me ye container na ye me kuni se me sha tade onfa me ho se me sha ntoma ana me ma fade no bibia onfa me ho me ana me fight e bia ma ade nyina afa me de me nyama begu ho no ma se na mi kuro ya fa na odi akoma ne mpena wo fafa mi nkwati mi nko amede se na kwa de koma ne mpena wati wo nko mama o ti mi ku de koma ne mpena wadi gu konkumu na wadi pacho wadi gu konkumu na beba wo so protwe wo bia so madame na kan say madame se beta flash madame se beta oba be ne se beta flash so te kuri basi tu mpo no a wo ti nku a yensili ano akoma oba na oba na be na wo yiri nto be senya me fa no tuma fa na ho hwe da na wo yiri mpaboa na yira me fa no hwe da wo yiri ne nan aho no ne nan hono ye eno de na obi anto na nduro obi na du enya on platform na beto de nti to de minima de kuden mama ye wo mo a wo be tu akiri ho eye wo mo a ono ga ne be kwan mama se ga no me mpra ne ga no wo mama ne mpra ama homache ota na mbra na nya mpra no me pa te de me mpra no de me din se wasa se su nyina etu wa be wo yiri wa fa na chida wale me mfa na chida wo yi oh wo chidi mo yiri madam ye be rebo mama wo any problem ye be rebo mama wo so that is for me se beta flight me man so beta ka say obo mama ofa bachi ofa bachi mama me ma wutu man wose wote ho me pacha mo hwe no wose wote ho nyina akura no a owo fie no na de me di fie wa kwani aba wo de me kwa ne ba mama obo no musa keke so ba mama obo de ma be fie ho mama mo record se record ne tie so wote record no wa say wo so ba woti ho onyamre ye ha me kwa ni se be kuni e dan kwa po so wajaye no mama obo ga ne ko ho no obo do nyame o twese ka bo pentu bi da su gu twese mi ka sei se me nyai no wa ka no pentu awo we o de bo mi ai blast bo mi te ha sei so ai mama wo jira we mama mama mo de tesi de bro me o mu tu bro me ma me ko police station report nti na mo fia mi a me kan say asem no police station wasi mi nyalo ko ngel wa ka je say me kwa fa so be ba chim no wati mi police ni kwa ko hwem pra se be da fra che de no ma no am ye di asem na ma mama oboa oh wo yire na ka sa che oboa mama oboa oboa we mo no mama oboa mama oguma ni ma se oboa oni mbeda bi mu mama oguma ni ma se oboa me bla pani me ka che me so ni so mama oboa mama me nkasa da bi mama me nkasa bra no na ko hwem pra no me nkasa mi ko mu ko to jonko fa ne chewo mama oboa ede no wa che me mama bla na me ne bla na jai na 3 months ni bra dia he be mana enam ne so a me ko fa me ko ne ko twem na aya ko fa problem o ma me bla pani ne fra na so me ne bla na jai be no me bla pani ne fra na say eyi me friend say o friend mpra no na mpra no na me bla na nyina ma nam mpa ne chewo say oboa da me ndo kun ye no me ndo kun ye no mi ya fa tana san o be mi na mi ho me bla pani ne bo o chi ni tu o chi mi tu me ba try me bla pani ne bo mama de me chi ni tu no mama de sa eno ya bra ben mama de ya ba de o kan eno no ya bra me ne na jai ya onche ye nche no mama me dan ni bi mama na nka me fa ma han na me tu na me ne me man ko no ko wale oba no fa ne metene fie ho no eno so won me prise wo mame eno de ntokwa ne mama ne de tokwa na sa wo se wo ni me ne wa bobra eti wo ni meja ye nche na mama dan bi fa ma han na me ne me mantu ni ko so mame a wo ti bi ko fo oba de ne be fie se me sisa me ne me man fie fie ho no na wo de wo yira ba e ba betene fie ho eti me ko mama ne de ko fa ntokwa no e de ba ye ebra
enu na kwa fa ntokwa ne bae ma me se no na kwa fa ntokwa ne bae ntokwa ne me se oholo wonta woni na jai ma ne dan ni bi no ontu no fa ma han wo so fa ma no enu na de ntokwa ne bae chi wutu mu no de ntokwa ne bae ne ntu se wo so wontimi nwale na me so ko fo baba ho na se se me ma ja wo mpra de a wontimi ma fo ba ma ho ana me se wontimi ka sa je me mo ja wo mpra de se de o papa ni me na se mi na me wote waka sa we na tere me etima me bra pani e be bunko to jo woni se so bo amfra bra na ko mpra na ama bra na anya ntumu a wonya me nyimi o ma dembe 2 weeks enti osede na yenka ma ne mpra no nyintumu ansa ne yi wafri ayi ho me bra no ene bra ne kasa enti bra ne me ka kire me se me bra ne bo na me bo me bra ne me ka kire me wo se asanto aka kire ne se wa ofra ne mpra no mpa na chewo no nyintumu so obesan ne na tena biem ansa ne yi wafri se ene minim se de ono ne kan asanto ne mpra na kasa me bra no be kan ko se mama de ti a e ma bla ne ba mu ne se o se mamu obi aka samana no asi de me pa che ne se enu kresa wo ka che odame bra se before obema ye release odame no ukuri no aje se wa fra wo mpra na pa ne chew ama na te ase ansa na wayi no me pa che de benya sa na tie ensisa because ye be fra bra no enti ye mpese be fra bra na bra ne be ka different thing one kan sa enti adie na aka asase wo ya wo bema ne ye yi na free yi ho custody ho de ma me fla bla ne se mimi kunu no bla na me ne wo ho no mi kunu no kwa yes no woni magyan ntaja metembe be mi kunu yi da so ko bla ni fie ene ne kokon se me da so ba ho me so me nko obiem eti na mi pese bla no ehu se mimi kunu o me ne ni wo ho no bi amachidi bla no ka kire ni bla o ka kire we nuane se me ni ho no enti no said ye be ya masum abadwume na menya mafoto okay nti ayi odame bra ne kan kire boy ne say woni ni ho biem ayo I want kan kire bra no en kan kire odame bra say enim gwase odame di gu mi say me da so ne bra ne chempuna woni ni ho biem nti ma ye kan ye ho na bra ne kan say me de bra ne kan say na asemu e di asanto no ka kire me kuru panyin asanto no me ne jai dada na asemu ya modi bayi de ayemi asem fufu okay meba die nti na oba be ma tire sika ye ho ade se wo ye wo bibia na wo feel sa umpa wo mo na busuafo amane wo mo busuafo amane o fa ne nsamre ne nya sa watwempra e di de pushi o ma akotwe sampra no wo kunachi mama empra na me kwotwe ye no me kunu no na wode ema ba fie ho maka mampanyimfo ni sister mu nyina ka me kuri onyaje wo yama wono ni sister wodi na chi papa me ka kire ni sister nka chen sa adwoi ma blow wo na akọ awale anantu osu sene sire yade ene wo enti wo na wode wo ho so office obe wale ntimi o wale a se wale ntimi wale biem so a enti se wale ntimi kama asem enti wa de open ma na fe me ho me se atme ko djuma bana ya wo ho meko baba ko fi aseminie omo shawo de omo shabe de mo matrimonial bed so me matrimonial bed da me ne mi kuri da so eni fa tule tifi ho o ben fe ni ba no o ko adwuma na porta be ma se ade pam no tutusi okay ebu ho no ma ya na eduma oti se ebu ho no ma e da ma be na ma fi ntempura bo 8 o'clock okay ebu ene ebu ho no ma me dia be fi ni 8 na ma okay eti ma ba na abu me ba be jina ho sa me bo be no sa me ba be bisa wo de wo kenya yanti o me bo be no sa obi a me bie wo ho a me hwiri wo me si inside na me kuri no oba hye wo ntina wo mie me odame madam eni fa tuti fie ho anu tira ma wo so ye eni fa tuti fie ho ese me kam ko fa no na me wu eni fa tuti fie ho pe ma sa tam no ko fa dan ma wo satam ne na efie obi a enti odamie na se okay no yire kwa ya wo kwa wo no so e wa for ba bia ma ho ma obo oh ani wa for se da ka che wo yire se wo de ma kwa ta mami akọ ma sa ga na kasa kwa mi wo no insurance card wo de bag ni na wuni mako mami akọ ene ni furu ko ba ko o ya odi en anya me hwe na insurance card na yo do bag insurance card be ni bag ma obo a ni bag enti wa fa ba bia ma ho enti me pa o kwa sorry ne ko continuation so ye ko ya che mo kwa ya che okay peja woni show continuation nyame ani na ka che se woni oba yi ware ye no wa fa na chi da me fa na chi da oh da bi oburu no ka sa go pe na oburu no
menu ni abro bro no hwe se frame bra no from abro ba we bro no mama odi mama so ba da bi o be me sa bo wo kwa do ba wo se na woni ne na wonyi ni se sa be na wo ye mema sam no e se na woni ne na ma wo no so bi akofa wo chi ma me de mama no pa ewia enwumre eda wankọ adwuma bia no ka be me de papa ko eda bia wankọ adwuma bia no woni me da every arapa 8 o'clock akọpum 12 o'clock what na dem wedi because na me dono debi me ba continuous me pa ada wankọ adwuma me de na mo no ka say o reject say be afono no wo de anopa 8 to area 12 anopa 8 to area 12 me kuri na me dono me pese obekọ abon ya dia aya be ma me kuri ama na tena fie ni tinu me tumi kun tokwam ya chim ko police station say ya dia to ono ne won tokwa ko chimpena me ba be ma wusi na wo yire ne wona wasi ada wankwa me de me mpese bia bibi na asie ne bia mo gye ya wade me mpe animguase obai woso wasi wotimi ni woda anopa 8 to awia to ada wankwa abi sama me to no wodie madam patem so oboa se ni ba ko se sia me ne da o pedie madam oboa mama mi pedie madam wope I was waka wa so say the lady asatu wa madam patem so ni se ba ko ono se ba ko di na jini wo ho eno ko yo di se ni asantu wa mama wono akasa no wo say yes me ne na to no wona me na pa 2 years mama me ne da okay before mebo before be 2 years na wo kaso no na before then no na wone wona wone me na da ko mama na me ne da me se mi wo fi a me pesa asantu twa twa eti mi pesa wo be ko abontin bibia no me ka se me pa ni mo me ka se me na fo eti mi ya me mani satisfied me mani satisfied pa eti fo be be gura odame ye nka sembi odame tie ye ni abere o papa madam se me ba ha no ko fotu fu sa se famra ha kada kwa kamni ko Nhyira FM eni da be me pa cho ya mo station me kira se asanto ano no na me pa cho dabi waso ada wa oso no opedie madam sex madam pa cho de wa tu cha se mi ko da se botu no ba da no pa ito ko tum to clock na le fonko waso ono se to so mu se se on twan to ko dia ono ka to so o ka teme se se botu no da ne ko ne kan ma da so fra bra no da ka teme ko ne se bra me sa ne da me pese o dia ko sa na me so bi ho se mo pa mo mu ko no so no mu se na mo madam no pento kwa no mu ni ni ene na ba eti no na e ba to dabi eti aseba santu e kan na ya no kure o da se fo mo okay na me ba cho me ade bi strike me bra e strike me e bia baby o ho na santu e ntumi kan che se senti ene wona e bia eduru baby no no na one bema wo husisi wo so wo balls e wo ho na oyere akọ boy dwaman wakọ che ne bema dem na wawu hu I beg okwati yewu dabi me me bi ho se me ni me mani nti ni ska me pata ni nyina no wada fo so de man no me no baby me bi so bema me ni because na me yire wo bema dem na me abi bu nkotode wa fro papa so wa pan kan fro na bu so wa pa se ka je wa pa se we de nkan ka se go so di mo ka je wa pa se wo se nkroma eni ni kura sem no mo pese mo siesie o pan di be di batem o se ne jimi fo se nyo ba akotwe mpra na me se bo bukuto jo na nimpa na so no anko ja na me se me dwen kwala ne hunti no me si so mpese me wo ha ko wo ha eni ni problem no oda me ba ma bi o wa ya wo be ni ngwasa me ba se mo bia no odi matem se because asem no ba no nanka me janda da oda me ba ma bi o ha ho wo be ni ngwasa onim se wono akasa no e bia be ma no enwu ide ba me ba e bia enwu yi but ebi o wacha de ewu enwui but ebia wo de ye adwuma no a enye yie so nti say ene emejai asantu a woni me se de misiti ho akofo foforo na ye ma me ntra ne ho asantu a so adam paten kuri bi ne ho sa semi no otumbi ka se oba na okofa no kura bia wonim ni suban ebi de one matena ni me suban ti se wo be ja me ama me ma enti bibia ye adwuma madam madam eye adwuma ebia no ntimi nka asanto a eye adwuma eye adwuma pa amede ma no ama ni di eye adwuma eye adwuma enka ba ma na kan ya nka menyi eye adwuma
enti eye adwuma de a na se be men so se de o si pesaxi o se be men so ka se wo kire ne kom o starve no sex system kwa bi de se ma no kwa de baka eye na kire adwuma ene wo da e ma ho se pe o kama from 8 to 12 won kwa adwuma oyo ade achi a wo de ma no anajo pa wo de ma be men so pe ade na kire ne kom 2 years ma ben kire ne kom 2 years me bayi so ase ma kire ne kom 2 years kura na mini ni jaye no se enche me bayi so kura no wonya 4 years me ba no wonya 4 years akakra na wo 4 years pani ni wasai ono no wo 10 years ena kuma yes ai afi no ko 4 years 4 years not to say 10 years 4 years say na dantamo 3.5 ana that be abro say 10 years 4 years and 10 years where you are 10 years old best say so 6.5 let's guy we now when produce no can intend na me dia wom 10 years 4 years and dantamo them say 6.5 no kwa enti yenhwe adan na sa tenten no ewa thank you enti sa bre na che say who starve na sex no ma me ma wo no me ma wo no me ba panyina me wo matre me ba panyina me wo na teko enti wo ho na aba ana me ne tena so me koye family planning enti family planning na me koye no na no so ka ho enti bu ono ma ye ready say ye be wo no me ya na wo no emma enti wo ho no ma na aba say family planning we bu ore cha unya so se be me bedru baby na wo mpani bia mu enti na mpese oh ma dabi ma aka me ne ntina wo ntini ntina bia mu mienu madam me se mo be kan wo wo se ne ho ya de be me be madam fire de me kasa atem di odi mo phone so no ba mo ko na waka ne say o ka tese me hu ya lebebrebe me ho yes oni me da pa de ko ne kan ba da ko to se bi mpo e wo phone so eni ma ko de atem di odi me no fa me to no nta biem so wan fa me fiete fa ma me a me ko bo du aku ne different story adwuma ba na ye o magazine ton spare pass okay ma me bi sa se mo he me he na wo kasa wo per sex fine obi a wasa no tie naturally sanity na tenka wo so enya bonesa enti wo susu se be ma ni won tumi mfa ma wo se de wusi pa no ena ma wo ko fa boy ma da bi ekodru emre bi se afi me ba ne ho a bra wani kakra ma me emre bi se me ba se ye na wo se me nya ready se me no be da me nya ready se me no be da ena de be yale we ho do come e go ti be ka che me san pomposi ni be ma no ena nka wo hwe e bu oni ma me yele na ya ba ko da gidi na pomposi be ma no u be fa ba me wo yiri so ko madam ka je madam hwe wona ka fa je me madam se me se vetu fa me se me ho nya fe na ho se ka je se me nya ti on ti mi ene na tana jani huri wo kiri madam se bo ha mi wi ameba wo so ye dai ma ne be da no odwane ai ko no se ya me yiri na se me be bia kan ya bonti kwa ni nyina ye be di ye ho ho no madam so ho huri wo na wo dwane ko madam wo bo sa ko 3 days na wo ma fie na me so be bi keka me madam sa so bi da me se madam wo boa ono ni se bo ba ko kan ko he be bi keka me fufuo so wo no wo fufuo ne ko ma me pra no se kan ni be ti se be ma no oboa ma oboa plate ne si madwumam si madwumam sa me plate ni si madwumam fufuo na ni se be no ma lai se plate ni si madwumam me se me wo fura ni se ba ko to ka te me se da ni so kan ko he wani se be no mama plate ni si madwumam me ma me se o ko ni ko te ma ko he adwuma na wa ka se be ma ne se wo di fufuo ba ye ka se mo se fufuo ye mi business oba ne se bu o de ba wo se purpose oba madam pa che oboa madam pa che oboa wo huri wo poda ma tu mi huri wo poda wo huri wo da wo kama mani hunu wani ko 1 week kama da fiye so bi bisa eto o se da na kagu ani ma se ka e se o ka na sam ko ma to bi pedi me yusu na sam na ya ti mo to mi ni se o prana no chana bonte no ko mo se na me we me so police police ba ma no na utimi hiri wo okwata desi na o me ka police for say ba ko so police so police say nem prano police case no yote adumasa ba ko bo sa dentina case no ba ni se wo hiri wo madam ba cho madam ba cho bo o shiri wo da wo hiri wo on ka sam police o ba cha me police ni ba ma na men kam nchen da sam no bedda maka se be te fa cha jo me no ne poposin kwati ano ai me yiri na me gane ni wona na wadwane timi ka che ni se ni nyina ye be di ye ho abonte ba wo tumi ka che me ka che no ko che na bonte ho ma a me ko che na no pa wi anyimra na na jo
poor daytime man can say so see man no dia any mama shite so mama hwe dia me yire na buwa no mama wo na any am ka jense ne e bedi ho abon ah do oro ho abon tene e bedi ho e wa abon tie ma obi am say asanto wo exaggerate do like on fa bi to tell ho do ma da bi na ba ma wo bi na ba ma wo no ka che so watching the come 2 years wo no kra brem eje onya ba bi mfa na oba be dia na was in purpose me ba ma ana wo de tata me fanta police for be yimie se ni kwasa kada for football na ko ti no ba soko ye police no na wo be bi so oba akoko shema ye dum light ya e wo se na ba ma be free wo kwa bonten na fa me ho aye ne tan madam oba wo kwa bonten no na fa me ho aye ne tan come pa wo chew edisika pa wo chew na papa yale o frame iska man fa film temska 10 minutes iska ma ama me no chika ka jonse meji na iska no de ma me no ma temska da fa baby I wouldn't na mo ichire me so da me there is something behind just tell me would you bibi o ho a o ka tell me a me bibi o ho nyina problem say anya dia e be 2 years when me na ma ye bi o 2 years when na wasa ko fam pram machi ma o chew wale wasa de message sa brem ni me ko chew be ma se ko ni da ma ni na no kura bom menene da ma ni na no kura ko na che so di hu ni obo di hu ni na be ma di na no bom o di na no bom na se ni na wo yo o ma yo madam me ye no ka so ni me da madam se na ah no oba o tu bi eye ma wo di wa no bom madam se na madam tum so oba na me da oba ya kama oba na me da madam na ma baka tell 2 years no me nada madam ko me da na se me da fe oba e da no ko madam yi frem buta na se mo ka ye me bi se me kuno eni nti na me da ba ho no o ka se me se me kuno mama na fe so da wale be ma no twete o ma wa tete me so be kuno me pa cho so be ku ke ko se di na di ja no e ko madam na me di ja no ka so be ku ni nya na so ne e wo ho me bo unyiri se na wakwa akonya be ma no e be ma no ne wo da se de wusi pa no nti na wo pa bibia agina so na de agina me pa cho de bi ma me stati bi yam container ni wie ye no me ma ni ti me ma sister ba bi betena efie ho no no mentia ti bi sister ba na no aduane ma na me sister ba no wo be free fie ho no mo no wani mi kuri ntokwa ti na me ntokwa na se na se ma mi ke adai ti akwa ne ye no ka che se ma adwoa se wo kwa bonten ba na wanu aduane na bi aka emfa ni adenti thank you se wo no so na bi ka emfa ni emfa no se ma mi ke adai wo se ma adwoa mi ni dia wo nkwa ehu en wo se de ade aso ka akra ne kan mi kuni eso akọ ba bi ya ma na duro bi se won fa megu moto na aduane mu ma mi na ye okay me ba baby sa no eno ko a 3p garlic mixture massage atumadre no ebisi immune system no high blood pressure wo ko ficha wo te yaw 3p garlic mixture ye de garlic ne wo na akabom de aye daniel ba misie ba kolona ka ba pedank angelos obenya bi ato for 0248928824 0248928824 grow fine about Tony grow fine eye mojadra masanya gi atomo enu ti penifo ama ya ward e wo ho mojadra penifo be ma ward e wo ho no na che se ye mojadra e wo se wo pe binom me pe binom obi biada e pe binom na bibia eye kama grow fine ye din wa dance ya ye feri se say ebi okra be kofamasi na e ba sho bi mo ye se a short si eguso a ye trend ye dupa me si e ba kolona ke ba wo astamon smart e wo boase friend men se ba apidan piano chemical ne heba sho bi mo se wo pese unu grow fine adwuma ya wo ba wo menstrual disorders numbi na be hunu de e be ya ma wo for 0244596532 0244596532 Rocket Clinic Limited for the Pakum capsules abedwaso Pakum capsules no chane so eboa mema etubi bo adwuma nti na mi bi so odame no ya se bibi wo ho a o mame hunu a ene ya Pakum ye wo bi wo ha se na chase mama ne bi na bibi atumi aye kama but eno na santo wanu aka che me se eye adwuma enti me how naturally okura na ho den Jenica 442 oba se won so eho nya wo de ne Jenica 442 se asanto wani ni hu ni na eho nye na enka wo ho white wo ho a enka nya de a enka odame ebetumi di na no abom
ansa na bɛrima de ɔbaa bɛfa saa kwan ne so no na ɔbaa ne di ne ho ni ɛno nti wo nso wopɛ sɛ ɔho wesee ɛnka bi ama hɔ te sɛ asanto a wodeɛ ɛyɛ Genicare 442 na ɛntumi ɛmo a Ven capsules ɛbɛboa obi a wɔwɔ dwonsotwa mu yadeɛ na Medfagin capsules deɛ boa ɛma mogya de afirisa ne yɛ nipaduam acute sciatic pains woda na dwa wontumi na arthritis wodeɛ ɛyɛ Medfagin capsules wɔn mo yɛ adwumaden ɛma wɔn nsa ɛnka ɛduro yi bi ɛne wɔ agudifoɔ ma ne mɛma no menyi twi nyadoa obi etumi no Medfagin ɛnkɔkora ne mmerewa no mu a ɔmo nya ahode ma no pa akɔkora to ne poma twene abrewa to ne poma twene na wɔn yɛ jogging no pa ɛno ntimi sawada Rocker Clinic Limited okuma se Alaba Abu Station on School House the division mo wodeɛ wobɔ mɔde ana wo frɛ 0248 885040 0248 885040 a yɛbɛgye so Charistic Ventures yɛne yɛde Zahara enupa ba ɛdi yɛde frɛ ne yɛ Zahara ɛno nti sanka Zahara mixture ne G capsules no ebi na ɛbɛboa papa bɛma ɛnsansan gu bɛma ho mesa wada de asanto waka fa ɔdame ho mini wo I can tell me to me just say no kra na nyunkre ba bɛma sɛ mpɔmpɔ ne ta bobɔbɔ wo bɛma no a ehuri mfa wo so wodi a wo bɛya na sɛ wo bɛnom Zahara mixture no ɛyɛnsuo na wodi anom G capsules no na bibia tumi ayɛ kama wo ba wo bɛma ekuro no bɛwu bibia bɛfiri hɔ na ɛniema ayɛ kama Shane suma me Zahara capsules ne de eboa ma bema ejina ne nan so papa wonu bi ebeyi amamai wo sisimu na bema waye bema mu naturally obebo adwuma sonkokora kwai so hindi eba mesha no malaria fever typhoid diabetes e balance blood pressure no enu ti bomodi akọ kanshi drugline herbal pharmacy ne chemical shop bia mu benya be 0246 348334 0246 34 8334 na wama wonsa aka enroyibi na bibia tumi aye kama ede amount 21st South Clinic sciatica expert any wonom enu ti shane so ema me 21st or 21st otu asegye fa na amro mu kosi famu a 21st South Clinic yade bia ni wudi asie adan no Goliath eto so no David ewo 21st South Clinic obeye yade no adwumade ama wo 21st canteen 7am pepepe bo na ye ready ye ton bedi bi enkran do me market video dan mu kuma se ehwe overseas hotel for radio so nyane tachima go so sehwe 0540311311 0540311311 21st South Clinic one of a sciatica expert shane so Akoma seasoning powder the Ellen Spice and Trading Ventures yen ye dia ba moya choba moya restaurant hotel wonu aduane oba wo mu kase wonya Akoma beef seasoning powder no first time dwanam no ntwenam no aponchenam no ebeye de beye hwam Akoma seasoning powder ye jollof seasoning powder no e ma no amono jollof na ye bo fada de fa no ye amonfa ngum ni nyina bebene na ye mre de Akoma stew seasoning powder no so fagu stew no mo na enye hwam na nye de hwe stew no beye da ma wahwa wonya fufuo kra de bebo mu adi na ukwadwane supermarket bia mu abenya be 0244 160750 0244 160750 ye twa ye ho ba afa ye ba behwe edan ni owon masie no asanto wa wo chefa anaso ni chefa ye twa ho ba sisia Hey, me do we ase. Na say grow fine die, amawa ye fine papa. Why see? Hospital bills no. Wo so aka che o sadi. Oka kan say wo say de omo ye ni nyina ye kwa. This akwani 7 years old. Wo so kan. Wo say akura na omo mo wanhwe na. Odi 7 years abeje wa de. Omo ye wo wan ya mo wanhwe na. Odi 7 years abeje wa. Someone na mu si me kwan. Wan su papa ku. Wutimi fra me. Wutimi Ma, na say eh. Me sister na disa. Me wa bo me dia. Edi na anapa ya bo me dia. Anapa ya me mu tie bi. Ani say ma me ba. Wo ka che me san to anku me nyina nyame na ama me tia. Anapa ya wo bo me dia. Nyame na ama me tia. Edi na abo na da ho me dia kosi enye. Me bo mama ye hwade wo ha. Obi tia wo me ka say okay. Oba ye busua say kwaku ebe kidnap ya kran me fa say ofa no ko hye ne dem. Ebia ehu ya wudie enti na ebia modi treat ne sa no. Ma obi ta ne oba ye to onyem na oba afie no. Onyem na oba afie no. Ye receive no kwaku ne ye receive o mo kama. Okay.
receive mo kama me ko pecho ba ya say atonsu no want na omra metena tachi man me ho me boa oba me ho okokuna me no kasa me boa me ya dem principle eti enye kidnapping bia kwa ya mo fa so oba ya free fia oba ho de obi enu onim ba bia no wo ye frewa ye fro ba ya fo na na afa ni enyo ba ya na kasa me Ghana ha ma me kasa me ebi abusua no wa yawdie enti no mo treat you sa no ma menya ano ye eti oba ya nyim no oba ye no enipa de wo nyim nipa ye penipa ye ni che wo ba ye kwakukura me no kasa busa no ene de kasa 24 oni bi kura nko bi ma wo nya den wachi mma se e ma out se kwaku nya bi nhwe akora no beke be kata so na ye ne a ye nu afo ye boaboa ye ho eso so kwaku no be ba no de sa kata nani wo ba be ni ma bibebe tantatan ofie ho enye me ba ba ya ne frɛ ye no okay that's me see oba ya wo ye no no ono wa ba fie ho ye yi oba ye first no ofie ho bi de ko so nyina ofrɛ me na kwaku ba ya akwa ne 3 days wata no so de ne beko ntokwa epira na nyina okay me ba eti enye ya wo senka kwaku eye obi a wo ba ye no o de na nyama wie enye kura enye na asem onye me oba ye no ena ba ye o ma ebi a menya se ya hwekuma se ma berebe wo mo hwe wo mo nse no so money net na ase kan so ontua 2 million a month ma kwaku e pa try only na busia fo ba ye no The buta of the buta or say agule besonne. Enti asanto apacha so ye gangalia. The buta of the buta. The buta of the buta. Enti asanto ma agule besonne. Asebia kameba baby sawo na so obi diaba mame kan kire. Was see this man is real man. Yakas obi a real man so say. And a very good one. This lady is not telling the truth. She knows that the man is soft. And when you say what mature you say, when you say, when you say odame, eye be man onimu kasa, asa oyemre, and unti unsu when you den, na di bugu na su fie sa no. What time fi ma warin fi say? 13 years. But your brother 18 years. E ba peni no grandpa 10 years. What warin fi say? But 13 years. Ma warin 13 years. Be man yes soft man, asa wo no wo bro ne so. The patch of the yes. Mo ba penny was 10 years. Ma ware na obekai date am de ware. Ma date ndiem. Okay, how you mo chempra kakra. Ya chempra kakra ansa na ye be wa. Enti mo fa no nka ho. Ye fa no come na 13 years. 18 years but obo. Okay. Whether na be me yi ka say ono no. I say wo hu no say bia na ho ye fe. Wo kunu ni so tira wo ya da bia waka ma da bi nya ma nya nuntia asato aka che ne ma men kan sa nya nuntia ba che da bia ma da bi de bia o ba sa mebo so aka che so ho nya fa se ko so onim se ho nya fa si an for so na fa na ma odame bra wanim kakra kwa na kwaje so na mama fa won ko odame me bi sa se obai bebie na no aka so ho nya fa wo worry na nya se no ote ana ba che da bi na onya kasese na ne ho nya fese na mo fast makura ka jem se ofa entra me ka se adwa kamia fa npa buansi da chen da kire no mo fast no mo akra ofa mo fast no e na ne fredin ko pa no me mama ka nso ofa kamia ka se me fa adwa npa buansi da chen da kire no ko se be ta fra che me nkan ngunu ma se o se de me hu ne la se no watie no me pa che no nti sei no nti sei kura not say me hu no na me ho nya fese me pa che no ho nya fese ti una ahwere man ho me pa che no kura pa na asanto so me hu kwa no to duere twitwi ese no twitwi ese duere twitwi ese mama oboa duere twitwi ese ni bi no ton mama oboa no to duere twitwi oboa mama oboa na me to ejuma na mpa bo ese no se me kan se mtin fia ejuma mo fa se ka so fa se me kan se me fa mpa bo ese da no o pa ye de akere no de bia de mo fa se asemo ye ba ye no o mo se me sa o ba na so bo ko menya na mra nko be from se se mo fa phone na se be different lie ma oboa e friend se de o fa se mo fa phone no o mo skent na se me kan kwala nya sika o mu pani mu tu friend se mo fa phone no se mo busan phone nyina yi mama se because ni mo ba no so ba ko wono ne bra panyini na dan obe pa cho se mbebe ne bra panyini kan no crest e ofie ho se adwoa oni kwadwo betena na kwadwo nsi fie na wanye pro o ba friend mu sa anso no me no enko wiamo ase na yenko cha dan ni mu na yenfa wo che fama so so nwale bie ma ameti ase tena ka mu ma ye nyina ne bra na eko ye kodu ho no ma
bi kunu yi say wono de oba se obesiesi aware wa ma say oba be che ejapade enti ba sa nam say I said de mo tutu amama ho e de abeche bi sam fa triki bi anwa won tranka num yenko enti eya me ya pa na me papa mo yes nya hye me ne nsa metena ye furuboni wo hoi onim se masa obesa kwa enti e ma papa mo ka che ne say efie no ne akra ne tena na wasi da bi no won si fie no na se no ade plot wasi da bi okay enti ma papa mo ka che ne say wanye plot enti se nka wodo ye de hye nim po a anka ye ka kire wo say man da miru no mfama han no ne nkura se ma de mfro to na wo so be ja wale na ko ni kuna wachi enti nte fa se mo bi du ma enti papa mo ka say ne ye de hye no wo no okay meba o se oba no ehu wo no ato wo plot awi a me pa cho edan ne sie no ne hu ko mu edan ne sie madam ba ne sika ka kapra nim ma misika wo da bi yanka no me de aha ma misika wo asamaba but enokura dia madam ba ne sika ni ma efie wo guo kura no me na me nyame ba ketu sika nim me na me koto cement 10% kra ni ama ye di ne 1 cedi nim ne 2 cedi ma misika wo oda me ka o say asbi ya wo kan first ye di ko na hwenim but as wo twa 20 wo yi wani to nche oh madam njo because minga se bia ba ya se bia fa ja wan kamen panu se kamen tis do pondo ye nyina mpo no na me san menisika o papa mo se ofresi na o modi matem o fro papa se modi matem ada wo ho abo ho so ana ma na ye ne ma chop money 20 cedi a day ana no wade ma ne ma no ma 20 cedi ana no wade ma matem aka teme se be ma o ba no ko be jina so so mpe na da ba so mpe wo na gusu ha ho police ne be o je ko fra me police ne di matem sa ne be o je matem no kra no mi sika na me nyame ba ketu yi efie ogo ne ye ba ene plot anwia me to ogo no mesra anda efie ni sie no ni sika nim efie ni se kapra kura nim na wadi nim kapra kura nim ni bibia ni kapra kura nim machine ma sika wo tishini ma sika wo ma sika wo bro wodi efie no fence okura me na me ma ye to ebia ahoche bia ma mo oban so amfa ni sika no aduane se okay wo ye japade nti ahoche ba ma amfa ni sika no aduane mo o baka sam kase oban fa ni sika no nim ablam kapra nim ma efie no wo no kra na chire no me sila mu ni o fa sika kono de ni be mani na o ba na be mani na ba hoba me ko ma wo mu o mu ko school na so on tata le kitike ko mpo mo da kitike ko mpo mo da efie wo gu no kra ye gu ya me ba kitike ko mo ko sata me bla pani we de ko to cement me bla pani de ko ma so me bla pani no sika pa ta bla no nwe ne de magazine ho de na me sika pa o wi na asem bibia sa anwia ye to ye o si anwia mo to ye to anwia sister no kra no na ko to ye medical no man no be just kan go dwom sister ne ti assist me pa cho so ye fa na bena ye ti akọ ne ho me pa fine ye bisa so we discuss man I wa ba dwuma ma be discuss on ko to anwia sister no mo wa dwuma me pa cho madam be bisa sister madam but emia say so obi ne share sport na nkwa wa comment na lie me pa cho ye betumi akọ sister na na bi onu so bible chiro obi odi dance kuru mu sister ne dia da dance ya dance kuru mu ye be ka che straight away or punishment ya can me judges na betumi aka as to whether would do oba no atna 13 years wait 13 wait 18 years whatever whether 13 or 18 years empona sama ya japade amoware so oba ni kapre kra ni mu a ye ne lawyer bedi nkomo ni abisa lawyer say na mra ne ka se be mesida efie one oba no beta no asase waso oba ne kapre nim nti wo ma no lawyer say na mra ne siese de kokoto asay na beka the lawyer beka ne fana okay enti no na so ja wale wo mu say we siri sika wo we siri ma to me plot we siri won toy e ade ye wi a ye ne lawyer lawyer hin kwa bedi nkomo obi asum nie ya de ne beto speaker nie mienu nyina ye tie bi no obi anka say ya jeje ye de na ye hunu se wusika ni mu a ye ma obi ye yie ana se wusika ni mu a ye ma obi a enye yie eno de enu se so onyaka ye de kokoto akos se that's all ye hu se sare ese na bom asantuwa madam ma ye mra bemei na odono me ba chona na me dono pa ebrebe na ne hu do be free wo mu ma ebra ne hu do e be free me mo ye ebra me ko yale ya me ko yale ya me ko da asori fie na me baaye no na me yasesa me ntoma ka be ka ko hwe yale o ka be 30 million ma no kra na odo no wuom odo no de ewom atu
a bear 4 months ye be ma no na ntokwa sate kese oda me hu do because the ntima me hu do free me say obo o ma boys bo mi dede huru me said e o be ma ko boy jaman enti o mu huru me enti o mu bo mi tutu o ma na huru wo enu ye da na e din kan no wo ko am ko to so be ba ne dem ho no na ya den ana ka te boys ne say o mu nyina ho am ko police wa ba te boys na na say o sister wa ko bo jaman me be te ka say bra onu nem ka so o mu huru me na say boys no o mu nim o yire no and I'm say omo nse mu nim bla suban bla life onye okay ma so ma rough off boys say o ma bufuna dai me ni busani bia wa ha na nti ka bla in fact bla no ka be piam 2000 obo me obwa ma obwa we ni say wa na aka cho mo say wo yire ba be se bra yi dem ba cho me ni bra da se ne da me bra se ne da ni mo mo ma de tie se ka no ma me je ye ne se ni mo mo de ko se me jina 10 million o ka no de ma me am je ye ne se wo de me ba ho enti me cha say o na o mo bo ni tutu me pa to da bi o mo bo ni tutu ho ansa no mo ye ba me se jaman fo be wo ba wale wo bo jamaye hu tutu ni ba ko huru ni sa o ma huru ni sa o mu huru ni sa e ba so mo se o ba o say o so wa nya de o ba wo kunu de eni kwa ka be se be ma de me ka ba che umpa ka ne no nko mitimi ko se be ma ne dem ma jo bag me ka jo be sim yanko ba sa to anu ade ma jo bag se be sim yanko ba sa to anu ade ma oboa o se ade bi o wa station ho no that day no se kuma no e ko jani puma chinta de chino ko to di home mbom say no se se ni de o mbo ko ha pa na ga ndi ne de in fact o hu yan so no ka se ko ma ni ewu te ko taxi station ho bi gidi gidi nyan ko ho so ntimi mo ale me ho tan be ma tan be ma kwase ampa so de be ma kwase ampa ni aye so kwase na sada bra jimi ni be ma te se so me oboa sa me boa sa fon so nem kasa sa fon so nem kasa ai adana sa bre na wo kunu be hu sa show bi dem no cry sa wo ko adana wo cry sa wo ko birthday ani ma ko 4 times ma oboa 4 times ma oboa anya 4 times madam dem no say I was different men na say the same be man police man dey dance here na be man onire ma oboa onire nene wa ba be na so be ka cho say asanto akwase yo onye ne ho ade o say ne mpran sister say ne mpran onye ne ho ade ma oboa nto maame ntade achi sister na o be ka kire me no o maame tell me wa bla bi o tena ye ho o tu taxi ndo na o ka say bla e ho so wife no maame e ba e fie ho na me so okay say me the sister maame no ba ha say maame na akọ ho ma chentere ko say sister no abedi ndro a kire me en ko mo ye dai omo ko bu no nti 3 days time no na me tu kwan na o frame say me ho asema me da ba da ya sister no amia be che no 2 days time no o me ko police station say bla na amia me che no ko tumu a ene bla no mienu sister no sister no me da madam na me say me pere say me yere me pere say me pere because me pese me wo ha ko wo ha me like dem kam ho tam no 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 say bla ko hunu no odo ne che me nti no tu for this kadam me kam say de krampo na o ti mu wale bla na no pe no ebi de bi ko bla nche ba when broken out here ebi de bi ene madam fa say me say me be 2 weeks when broken out I'm going to Macramboda because of where we went. Now, what does Santo appear? Madam came to number one, and I'm I didn't come in my mifia and I do a crow, catch me, my son. And the my what do want to know about Madame or Japan 4 times. And Patana or the mamma, maybe yes, I mean, Jay. Say, yeah, will be Patadia, Cabema, Patadia, because on a battle for Friday. But he said, what do want to Bama for Friday, based on do want to know. Was it one battle Bama for Friday? Was it brand night? Ma who could have Obwa esa power ma obwa nya sa wa power ma wa mpa me chew ni papa mani ko sikana wode ma me 10 million me bla ka che ne se onji ndi se me betumi ayesa anyam ka che me bla se anya me abla awale no me ngwale bio ti me bla bufu sa de ntina o bla so onyi ni so betumi ayeda yes ayesa na o ka che bra se wo ye me ma ka che me bla se me ye so wo ye me dia be ma de obeto mo ma ye exactly eti dia bi o bra dia na America no me bla ndi de wo se onji ndi se eti no ka che wo bra se eti me bla ka se dia be ye tutuo na wo bo mi o ma boys ni bo mi kro mo ni me empata na empata encover sa na wo ka che wo bra so se me ka se me njiska no ya na wo ka che wo bra se entutuo ni ntino be me ntwa compensation wo ka che wo bra se wo so bre true baby a me ba wo hunu se ma edi odame wo kunu odame edem akone ba no so ne ma na su bi ko ma ene dia man kan kire me bra man kan kire no wo so ne ma ni bi ko no dia satam kwa me ko fa blai entokwa ne dia ma me start ku ntokwa no be
me fan say be 10 years ni ya kan no e bia na be me no ho ma anya say no wonya makono biem mo ma da se for mrem akwanya wo de me nam so no wono da se me na wo se sa no apart from amene no kan bia bo good ya den na wo chichiro oba no ne ma wo be shiti mo na wo de kwama no wadwuma de ntia me chichiro mo be shiti mo no be ma kono ko fa no ano wo akotu ni fo ade ba so ko dwuma ba 11 12 o ba no ma ntino de obeya ntino ya ne se me hu so ma yesa na ne fun we na no ode ne ntino nim treke no ti bo me duru okrampo no na o kasa ode mo ntimi ya na ode me fun se si ara se mo friend no ode me no to blacklist abere ko be ma no ntimi duru ko sa ma friend black ko bi se akwasi ma so ma jo ntino wo de me hunu ntino friend no ba no ma me o friend na fo no bere wo ho me no onu aba pani ba ko o be friend na fo no bere blend dem ho no opia ba onu aba pani ba ko boy ba ko oba holiday ya me ne no kwachi be ma no ode mu ho ama that day no ahwachi 12 no ma no ba no koy man ka sema wanye ni wo chichire ne ma no koy man se de ma no koy se so na adwuma mu ma wo bo na wo koy no wo adwuma ma na no de no adwuma no wo adwuma mu me ne ma konta bi ma konta na me ba ho no me ne ma no koy na me ka so se no hye be ma ne dem na ma chichire ne ma no koy na adwuma mu da bi o sa ta me na problem ne sa to kwan ne ko so no na me se sa de mi ntimi ko na me se bi tade se kan ne ma na kasa kan ma ko gu kan ne ma na kasa kan ma ko gu be ma na kasa dai efie ho se de be fra che na mo so ana me ne yire enya problem sanya wo a nkai de awale den tokom de so nkanti sei one day no ni se ba ne ko edi nkomo ana me to ka jen sei na bra no na dada me de ama me den san ko timbe na me se ayi ko o se bra no o na dada me den san ko ma me ba me kin komo sa ntene se ba no ka se ya wale sem no wonti min kemma to so bia fro na on fa fo ne dan wa kan wale sem o pon fro no so wonti ma ka wale sem no o ba ni binga why na kan oni si sabano oh okay o so wonti bonka ma wale sem o so wonti bia sem because of o ho sen ma me ko to denye de to ka mi bua no ya busua to wonti min ka bi mbua no to wonti min ka bi mbua me to ono abusua ni kra abu mu fo ma me de number be ma mo okay 2 years ya oba ne wo ena one wo na no o se o hu obi ne ne ko 2 years ni afa bada me pa te dabi e pa te mfo bada ko pim se odame me pa te madam me se ko pim se na nu ya no ode me sambre me ntano ko me bla peni ba ko odwum ka se onabo de adwo ye ne de so ode me sambre me odame 2 years e pa te madam do odame ye ne man ko ye madam ko madam la 2 years ni na oba ne wo na afa bada madam la pam si no me na ka se asanto ko no oba me dem ho kan ma nsoro na ye virgin ma no nya virgin no nya virgin ma nsoro wo se asanto ko no oba ne ho kan me pa te saba pepe ti na wo fa bada ma wo asanto ne break you virgin ma wo fa ma me ko na san wo be fa me ko no oba me ho kan no wo fa ma me ko ti me ba ye na san ma me ko no oh me ba ye na ma me ko no san ma me ko no wo wan san but say now we are virgin kwa na ni asanto atena na fe wo be hunu adise ade no ede wo mu a ena asanto afa ma 2 years abema wo be fa che madam ma wo fa wo de frɛ wo de ma be wo de frɛ me na anasi bo bu se na na ka tene se se won ma ta so fa me samre me na so wono ne se me ma mreja ne mpane de me ntim fo ba ma wono ka tene se sa na wo kan de a me so no ba ba amu hu se me tinu ba anopo ko ka tene se me no oba bia mpem wiase ya da asa oba ka to me so no enya de oba pem wiase timi so ka tene se o pe fringe anko ando pe fringe anko no oba for some fie ho mi bisa no ka so oba adwuma so oba adwuma oba bia ko ka se wey ko bia mpem wiase ya da ono e chi ba jam no oba bia wiase me ba so obi ho se 2 minutes 3 minutes man ma o ye adwuma complete won ne ma se obi onko be ka madam me sense mo ka so be ka no madam me sense mo ka so be ka no eniema na wo chichire de ko ye no ye be ba ho imeba o se asa me bu asanto afo because me yoba ware for se wonu be ma no wanya de wo ho se woni wo enya ntawanta wakakra no wunya ye no be kwa akofa empra but oyoba anko de besie waka no kore but odami 2 years you can't tell me say wa from madam fam ko be da ko fam Friday ye twam ana no ma wo Friday twam na no ba fie ho wo de ma ba fie ho ma me na organic kwampo no bo se opa ko tin gane ko kasa ma me ni ko mo bra sese me ba oba pa ma mo ha on fa ho so ka again fa se da bi ma wo ene ewu eye dabi oba ho no nya message ka problem ni na chere se na mpeso ye ka o permis ka no be sad na chere me eye oda me ba ye no be sad na ma when ya wo ba so no te se de obeda finfini na ayi ka ho wo se ayi ni da bia wo hwe ba no aso ye ko Zahara currency ventures akache ni akwaji Zahara mixture and the G capsules Zahara man capsules and afi hindi herbal mixture oba songo namako na pomwe nyame adom wa eferie mi da se abusuafo na che se de mamako
wadi kan ada yɛdeɛ no ɛyɛ Currency Ventures Zahara enupa no yɛn ne yɛde abadwa so nkɔmɔ na yɛ dɛ nanso so no ɛwɔ sɛ yɛ ho aduro yɛ pedro nom na yɛ bibiduro na awie no mɛkyɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa mo abre bia Currency yɛgye yɛdwa obo hɔ yɛgye yɛdwa wɔse wɔ mabo me bɛhwɛ wahwɛ enso aduro won to bi da kyɛsɛ yɛhunu nia ɔpɛsɛ yɛka ansa no akɔtɔduro no wote hɔ na aduro sɛbi yɛ wano duro no na ka watompam na fe wagye wani so wote aduro bianka na aduro no yɛdi ho adanse ba ho no ɛsoso a ɔdɔfo ya no akɔpɛ bi no watɔ na wotimi anonom na atumi aboa wo na Currency Ventures yɛyɛ nuro ya yɛde abadwa so a ene the whole Ghana ɛsɛ kura de yɛtwam Ghana ha Nigeria nia na ano ada bola Ghana foko boy ya kyerɛ obi eduru hɔ Ghana ni oduru hɔ ɛn wɔ so oduru hɔ wɔ hu sɛ Currency yenuro no wɔ wura shop bi sisi hɔ no se mu kwa kyerɛ o maduru alata memu de na kyerɛ duro mu kwa kyerɛ na m se ai ɛhɔ kora ne tɔ ne kɛse ɛsɛ sɛ dwuma duro wei ɛyɛ no Ghana fo ntiaseɛ na ɛyɛ na yɛse konfo bia ne kuromfo no omu ne sɛ omu nyine ni konfo bia ne wanyam ɛwɔ ne kurom mo obia saa na tie eti aduro no Ghana ha ene yeye no nanso so no okɔ alata memu Africos ni ade a wo mu no aduro we che Ghana fo esan se enu na bu ha ntiri yenye ni nanso kɔ ba bia ye nom mesrawo odofo se wote wiase na wote Ghana ha enei na se Zahara nupa no ebi ni wo dem a mesrawo wo ma no ma akɛkyire na obi wo hɔ a wɔse menyare ntimi ntobi enye obi oyade nko a ene wo se ye nuro no wɔtɔ esan se Zahara heba mesha we no immune booster enti wo nyare kra na duro wo betimi anom de bia betimi anom wo nom no esi wo akwan nyina free yade nketenkete ɛho wo nkwam a wo fom no ya yade bia kowu abekra obi wo hɔ a kata wanya kata jeze kata bia kowu abekra no wo no chese o say onu obi a wanya code credit nkomo phone so otumi nya bi phone so keke no Akoma mama ko de no so de ano de phone o se phone so I just say I am one phone so ena yo so nya ne nkwamo ade asai kora me no obi a wanya code credit nkomo phone so ya go baba wa go de be say me ba na me ko bi ara de ji akọ esa se TV da de bia me ba de fufuro be wom de mayen na ne nyina ayese ye be ya wo be hunu se nuro no e wo se wunya bi na wo nonom na kata fon so keke wo betimi anya bie na obi wo ho a kata minimum obi asesi na kata ache no nipa bebre onkwamo no wo fom enya sa me miadwo amete me kata me nka the last time me nya kata eso de bia me da esim so wonim esa sa me nkwamo no wo soro eya dro we ya nkwamo no wo fom a sesi na wuti pai wo ukoto para no me ya ne ko na saba sa nkwamo no wo fom onye dro ye immune booster we no wonfa G capsules no kra nka ho sansa woni infections tinum we no nko a na mom se wo infections ye namu yade wakote a eye gonorrhea syphilis candida o de puan oba unfichi kro nye enye eyi tum sakatoa enka bone edi akire eno no hia capsules we wo yi mienu ana wo di nsuo we nanom ye mfa nsuo num we wo di nsuo num a wase wo di mixture no ensuo ne ne de enye se nsuo we o ensu kan ya ye nom no ye mfa nsuo mfa nom ye duro infections we no eti aba ne se ye nanu pepepe wonom ya bon sensan ne ho na eye wo hene no ne nyina agyae na we ne tu ase enso ano esa senya brofu duro enti wo nom na ye haban wo nom no eyi yade ne firi ho prekope e de maw eye Zahara mesha ena Zahara G capsules unya binum a eyade se ebetumi aboaw e ma ne mema nyina tumi num bi esa se mema no kra so mutimi nya wo depo eno na yesa syphilis no ensuo bi eye pika na fini be ma no mema ne bia na ye omo se emu feelings na aba enya noa anti nipa bia wo wa eya examine wo ho ensuo bi ba ne ade ade hwem sukuro no se de tie enya wo feelings a eye yade unya binum a bia na wo no obi akohia e na wanya saade no
edro we wonya bi se wo a wo ye bema wo ye sexually active make us bi a wo ta ne mehia ana wo yere a edro we pe bi na ya na nsem wo a ye ka ye den na mema ne nyina wo fu sa wo garden fu wo garden wo yere o make us sa wo girl bi a girl no so sa wo boyfriend bi so no wonim enti no hyese nhyiemu no ehyiehia sa na wo hia dra ekumumwa ya brani nyina wakohia ba no na wanonom na etumi aboa wo hindi ya ba mesha yem no de tosum yenu na edro we no setire yade me box na ye mre sanse de bia hye bagim me yi ko kyese enya sam ketwa enie hindi ya ba no onya bi num a yade se betumi aboa wo papa obi o wasitire yade typhoid de bia metase ameka me se abrofuduro entimi asitire yade sa diabetes pasa was the be alcohol me a wo panie sa what when anko da enti wom eya na ye hintasam wo ti ye ba ye bie so eya bi duro pe e na timi asitire yade etimi typhoid pressure eya bi duro enti ne kane no obi enya sa yade na nye de na to bi duro so okono akwaje no akonom obehwa na yade na yera enso we na isua tra wonya yade na de bi osori anu osikonfa no che okwaje nuro ye wode mpanie na edura etimi sa yade wei wonum ya tentem so na ye adwuma no wagya ne ho eye hindi herbal mesha say na duro no etie hindi no nko na Sahara herbal mesha no so nko we ne so hindi no sakakra enti ukodwa so anu wa hye ne so e de amayen ye no de atoso miensa mewie nam de numbers na betu dwa e bia na wo hye wo nua TV ana se ye Facebook no so wo se ye numbers no egu so memfa nto dwa na obi wo ho a na o te wo radio no watimi afa na wa frɛ ye numbers no 0246 348 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 Freya na ya the credit one ye ne wo eni nkomo me de eye Sahara man capsules ni twa to tew na masode na mama ko ato na adwuma so sanse na adwuma no eso Sahara man capsules eno eye mema dro mema na num sa dro we sra wada be ma bia nya dro we num ananim tene nanim etene straight sa hodworo na about ponko na ogina so no ogina so say pemen be ma nya dro we bi num an sisimu ye dan na this week course bi ba ya hye ye ya mema ni bi say doctor ye de be ma problem bi anim yetimi dimpem agroma chese ye yire ni je nanso ya na nro ni sa de ya mo kan yesuro edro bi wo ho a ono wana ne be ma gina so sa we inte sa me pass ya mo musuro Sahara man capsule sente sa this is the first time ye nya course te sa to wo suro ente sa mama ko edro we mi mama obi ama de ama mema bi nti no ni sa de you sisi mu ama man no emma wo ho ye naturally sa nti sa wo koye adwuma wo bo adwuma enye se wo banu ma be ma be gina so sa na no je se bra ye kanya ansa no woto adwuma oso osuro sansa ne yiri ni ho ena me se wo yiri ni ho a oba na abehunu se dro na ye adwuma eti wo dia no na entumi emwa 0246 348 334 ena face 0248 569 335 569 335 nyame ensha papa so mama ko ye no so ni ba bia ibenya bia to the woga heba shop bia ibenya bia to me da se asantewa ye bi so odame wo se wo de nsam yenu na aba de wa ye nyina still oda so pew o kan say ma me nene nware bi untu me nene nware bi odonasa oh consider for so impese mente ma me impese be ma wo ndo no wo ne bet na be kwakoye boni wo nachi nti no bintum na chese wo nno ne biem dia odi yem nti me nno ne bi dia odi ye wo ne nti be ba cho ma ko fam boti o say nzo wa ko fam boti dia me bi da ye yo so wa ko fam boti no sa adin sabat wo jam na wo pejo fade me adin proto wanya broken heart yo broken heart ya bem madam said because ebo we there minti man to so mbin no minti min san ko fam boti na won san fam san mreme na won san ba jonje fade ene dia enti ma so sa ji we ka ji mewu
Akoma FM. Ma so life mu da. Enkura ne ba ye no, ma notice bibi, obai wo ma ho. Opapa nko a ho no oba. Enu ada ya me kan kan nyem kan kan de menen ne na ma na enra ahomache no. De bia me de ko de madam. Me de ntime koi. Obi fere ma ahomache nsem besusu no, abechire fu obi na me meje wo. De bia me ko adwuma me ne na. Gate da we no fa gate na koi. Obu na me ne ne wo adwuma me number ma no busan say eya me ba adwuma ni area ofo no. Omo ko bi say ade na akola no onko school. Na mama de koye akola ni nko school ni say no yare hania. Eti e koye ni surgery no enche. Eti me tin kese ekuro no. Enti no. Kese wu kakra nsa ne de akola no akosu. Enti me ko adwuma bia. Edi me ti ya wo bi say ade na afa akola ni nko school me say bia oyare. Okay. Me chance nka. De moto na. Na nka ba ye enti me de area ofo ni bi number amaw. Akola na me ne wadwum number mo say. Enti nkwa no nya omo mo be ma no so. Omo ka ho ba bia. Ba enra ne da me ko su obi ahomache. Me ko ba ye na me ko bedu fie 6 o'clock na ode me ba iko. E fit 6 day ni de bia me ne me back to de bia me ne me ba iko. Sanka be ka kire me ngate da ho nso a kire ho ne mtabo ho anti me pro je ne bu ntabo no am say ai fie ho bia wokin e no gate me tutu ntabo no ma bi na nkoso me me ka nse wura joba no huri fa gate adema to gate ma gate ma me ka sa nwie na to gate nim na to gate nim nya to gate ay be nya se mo ka to gate mo pe gate huri me ma to gate what say ne me na huri bia ma na huri gate da so na da ho say ma da bi mi enra no na mi hu mi kin bi da so kin na ka no pe free inside ko outside ya bobo ntabo wa chire no ye ko ho no na me no ja wona me wa se me kwa ka che ni se kin no kita no na mi kin kwa wo bi huri gate no Bila sa kini sen bagi mo. Madam bila kini sen bagi mo. Madam da si dia mo kini sen bagi mo. O de me. Kini sen bagi mo. Eti wo de ne sa ko ti boja wade ba mo ti fie ba ko. Be ba twan. Sa o so ja wa. O so ja wa. Ele ni problem no. Eti eya wo ma o problem ho. Dabi. O ko. Me fa wo bi aba ho. Ma. Wo de so do de aba. Ele no me aba ho. Mo ko so ntimi wale biem. O de ba ya wo ye mo hye wo. Ele o so kesi kan fun to ho ne tim tum no. Eti me sira senka. Wọ́n máa yẹ dán níbi náà fama hàn. Yẹ́bi a lọ́ọ̀yà bẹ́ẹ̀ kásẹ̀ yẹ́di bẹ́ẹ̀ tún spíkà yẹ́ nyinaa yẹ́ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ bi. Yẹ́ ní baabi a mìíràn ni da bàdí ẹ pẹ sẹ lọ́ọ̀yà no ankasa ẹ̀ka ni yẹ́ nyinaa tiẹ̀ bi. Nti ọ̀dọ́ mi mo n twẹ́ yẹn sisi a. Yẹ́ nyi yẹ́ o aseɛ hɔ yɛ ba sisi a yɛ ba sisi akɛfie ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛyɛ Bible Center chefo benie enyare wanyina edwane nkasa ni no pemu ayaresa eye cancer ebekom se wada baoba fa yade ekoso hwe yade biye ni wa wontu ase agese ni yade biye ni wa wontu ase agese ni yade enu ti Bible Center bomode a ye wokumase atoso angogo hospital no enche one ye waterbakom ti 16 la shibi ye Bible West Club 0272 5012 0272 5012 na bibia entwe kama enfa emma Zoe Fertility Alternative Medical Center we ye bema na che say awafo ma ware mfie du nom awo ma low sperm count beme we bema no ye mro di simu na kwa obo various anasa fibroid de wunya eye Zoe Fertility and Alternative Medical Center wunya wo bia biem meba wa ka say ohoi enkura ne doso pharmacy ho enura hye mo be enti wo ba enura ne very effective pa enti ye de ma wa ho beto ye wa dental new side ye Bencafe International School Adenta Pantai Road Odoko Tarazo ye be Nicolisi Hotel fresh 0205 363614 0205 363614 na obejo so Emmanuela mamemwa ha yeah no awa fana pom to say na me adoma awie ewe de bokosa sa Adam pacho na mesna achocho ma na mekwayi na chocho de ochi chocho no na mitinachi nti ofa me phone na obo ne number eguso na ofre ye man ne number me number be di ni honum nti enwumira me ko ofie no na me hu se number bia efre me ana me file me ne kasa na che se driver nina ana ode e passam to menim me pelemano ntina olodu ya kan say Akoma FM to touch mine ntina me ko ya kan say ofi touch mine ba kumase a na wa fa me ni akọ hotel nti efi o tem bi obe fi touch mine be kumase bia o fa me o kwan so na me te
Kaira. So family kwan so ne aba hotel. Kopem la. Me hu say nyinsen baaye. Na me de tu nanim. Na so waje atum say ono a. Na nwumre oba a me so am ho no. Beka cho mo say sisi no manyinsen. Nti no echa na mpa oba we family so am. Ne akọ no ne ma me ho no. Na abusuan na hu say sisi no manyinsen na tum. Okay. O manyinsen na tum. Ti be ma ne no benyem. Your friend is saying, me patro ni obo kire me bigger quiz. Your friend is saying, bigger quiz. Your friend is saying, bigger quiz. Your friend was saying, bigger quiz. Emmanuela Cheme. Me patro bomra. Emmanuela Cheme. Your friend man is saying, bigger quiz. Thank you. It's Emmanuela Cheme. Shana so Emma Missesia. Bayere. Your quick credit for an effort away. Quick credit for the free way and no tip modia. Bayere say. Sure. It's a quick credit to the Asabra. Now, I bet with your loan, I will pay the Aquayajuma. Ghana card, the pay any here. Ghana card, any here. Near my loan. But grow you best on there. 0302 200390 0302 2093 and 0596 920833 0596 920833 about so TCI Electronics. Yes, Brangope, world class television, air conditioners, washing machines, fridges, any freezers. Ya bomodiana bra ya catch the papa. Ya wadum one ya TCL war for 0546 258047 0546 258047. Na emom no share so ma fefe capsules there. Edra engine home na na agent na ha wo wiase no. E ka fefe capsules. Edra we woton a wo mre. Esa se ache nesa eye papa nti. E ko pharmacy na se chemical shop bia mo beko na asayese ebi ne ho. Harriet nyamisha we ne doctor. Low sperm count be ma waye mre won pemu. We the boss so 1 minute 2 minutes odwin so nkruma de chi ade sa be ma na atwikom. Kesi akaketu we bi nsuo fita bi fro be ma na no ba. Wo ba enka wo ho. Eye ma emema no anya no bomski. Onu se wo hwam. E wo te wese a e wo no do mo ti kwo ho a. Wo mo nsuro hwe na we dia ye de ba. Bonde kata. Ade yesesa be shi sidie dia no kobomu. Ma bibia anya kabana ni nyina so ka ho. E ka agoro no ho ana ye de. Enu ti oba siesie ho. Fa kafe talala ene ba kolo na ke ba pedance ma de bo ase o usko bi won kokko fre Harriet e was 0207183819 0207183819 Pastor Julius Akwaba Mami Joso na na kwa kokko Akwaba Evangelist Samuel Mensa be na Akwaba ya na mami se bibia bokko de adum na akini popo bibia bokko akini popo si yes okay and mo producer we are gangalia the buta of the buta or say agule beso ne 23 and to maybe 26 maybe 25 when you Opelo was and dance me chiam the new fashions was so was able to attack na kana now was na fata pa and was able to ba kono o ya de ma le dia so bantima nyame sha ma adofwe o mo asemi gba e sha sem frefa we fa le de we fa ku na chi dia say ayese game no ed na ma on say de bia sa me kan o fidi so say nipa bebre wa especially mema e wa adwen say kwa na wana obulo ka sa asem no say na oba de ed na me be ma me fa chi ko fa mpna o say on so ko fa mpna obi awa e so obolo oba no say onu ko fa mpna na ye o ya ho o say no oba de na me say fine and say ye o ya de na oba no on so ye nipa dasani moja ntini ayi adwuma ensuo na wo mu ntiwo okofa wo che ye o ya no sa ensuo na na wo no nso mu say de o ntwen say obetima kofa na chi sa no to fo wo chi a ne ya na ete nti so fi say okofa wo chi na ye o ya de a ene de bia wo so de ye no ya ana mu fa ma mu twitwo mo sa ebi ni de abrante ete a keke adwama wo kokobobi de yi kan ne ba ya na obu afu 10 million or the command ko yam pattern ma enya kwa wo onu no bo dama ni bi ntini tibuobu no 4
no ban ko bo bi on de ya che na ye bolu 20 ne wa da wo hwe je 10 no de fa ye mpata na se gele ko ye clean ko je a wo mo atwa ma wo na ire chi a man ko besa aba so kenyame na tua oka me no te oba me no te wa fo meta ko nyame na tua omumo otutuo sa enso sense ono so wa di fonti o se ne ma me mpata sa ye nyina na agro na egum utwa ho na me twa ho enti mama hu se man so ye nipa media makama say adwamana ya bone ye so say papa na emum ema be ma be so nyina say media me ye be ma nti wo ye be ma so what wo ye be ma na tichi wiase wo ye be ma wo na obo Ghana who are you nti say wo fa yire cha wo so fo chi simple na so fo chi na say oda so obeto kankan enti ma ye o ma wara ndie ye be siese bi je on say we open no odin sam ye luko magu no abra yin suka na ho ahomete o say abaye waka cha say ho nye fe waka several times ma I don't know how to I do what I remember go our baby. Sister, I can just own your fat. Oh, nipple baby, shall I go about to say classroom. Sister was a healing go to my tracker. The healing problem to my pia. Master say, what you say, pa, no say to the bit. I want to well, but I can't go on. Now you say, would you say about Slim? I have this baby from. Oh, now someone would go or say, cow, boy, spray the number TV. Yeah, I can. Ah, would you go spray or more to? Oh, now, down. I do to me 12 times in go and go. I have a bit. I go. More such to go on hour. So na fa won so no de na esa na aboa enti memesra mama efie de nka ko mramu pa aban mra kire se oba ba ma nya ware a o da so ne ware se wo na so ko de a ene oni ni bibia che okay na emom ye be ko ne no ko kasa mama de bia me kasa ewum se mra wo ho de na nso etoda na ya esa ase nipa na bra ko ade a bibi kakra de je ko e be ko siesie medase nyame nsha papa na mbom na hye nso ema me say top eba clinic for health screening no 1st and 2nd April fiada na fa memene da e be ko so e wo top eba clinic ye premises e wo South Junction e be Parks and Gardens and Waterworks wo ba ye de fidia doctor for de fidia be hwe ni padua ni mo ba bia ya de hye ye be ye pie na afa ya ma ano edro na enti enyu hu efa free mo 0244373895 0244373895 na yanyo so Osborne Limited ye ton blocks papa ya ho eden solid hollow blocks ni na bi o inches bi apa bi a ye was stone corridors and face cement block e wo ho na open block atona wo kuma sene importamu a ye dugu ka mu koja free ye waka se ye ne mosque ne edition mu open second hand car kama Osborne garage and motors garage and motors ne ye wo dakwadwom ye ne despite house na hwene mu open electrical appliances papa bra ye electrical shopper and also ewa edumunsu yase ye wo electrical appliances papa for Osborne Limited so per blogo who per second hand car and also per electrical appliances biano for 0240 40 32 47 0240 40 32 47 agree Marco mamenchia man big crazy bigger quiz from Conco. Baby boys is over. Bigger quiz but we just say a story here to us switching. Okay, I really dey call. Bigger quiz is over. Because come now what's up? Bigger quiz come now what's up? Put the phone and man no number go so. Mama so bigger quiz mra. Gas ye dia go ha. Enti wo dia big one. Bigger quiz ye nyabre. Obeba. Oye se we bejinem. Marco Mechia Bishop Nana Yeboa oda OIC. OIC repeat your program na 7 p.m. OIC TV or what it even is. I repeat. Na afei Onua TV I repeat in 10 p.m. Enti when you be a show OIC abenya be a show Onua TV. Na so show OIC be na sa ko show Onua TV and na dey live. Bishop baby I will be a Mechia. Marco asam no ya kakra bi me so na me nkasa kese na kakra me kan nyina ne say Mr. Odame emema bi nhwe wo mu fie yie efie ne ye modea asantoa de wo ye no memfo ne so nanso asantoa mo odam se wo hu wo ba bia na one na eko o mo odam o se wo be hia wo ba bia na wo hu nu se wo ba wei asem nie na wone na eko asantoa betena ha nokura bia waka wom me yesei ahade me ye ha ahade me yesei ahade me de to ha ahade yesei ba kokura ni ho oda me kan no kura wom
what about it 2 years and so now was or fast din say or fast or no or fast catch and say what the mammy ko by and then the flu crobako went to me the come no cry or for 2 and no dear 2 years and no shame come for no me fair be na mufie a few mema dia shey obey no one no one ko ware 13 years on nya fa so wo nya fa o ma wo meye ne ho ade odo wo pew ne kunu ne wo bibi na asie ama efie hwa ye basa wo na want to fie yie e na ama kwa aseye eti nka kunkwan ya wo befa so e na se wo ba bo adwaman na wo kɔ na wo kohunu na apɛ wade a yese ye kata so ni amoa no ne ye de ya de aba na mmom wo bonu ntotuwo obedwaman ye wo wi a na wo sa de ne ba beda wo mpane so Dabi, I know dear asantu into me in some ma or damn hobi many gemma. By all Miss Akoko fast, ma name or damn one is say a Japadiano, and yes, Santu Kunti or Wumbi or what cheerful room or in an abre or no cracker 18 years as Antoine Artisuo. It will about winning at 18 years. So I buy your mind over call, so I buy the yo, dear would do woman, Famanu Noni, now from Diemra, and yes, sir. Asantu abeti na fi odene de beba wo so de wode beba na mu nyina mo de ahia eti agro no e be so wo mu fi ho okay and na agro no be so na eti Daniel Ben Trading Center Daniel ba Mr. Malaria Fever tie for join the so na me ahona mere no bi Dani to ne ba Mr. so wo fiti cross so ye wani so biri woni moja wonu bi e be bo Dani na che back up se mema nkwadro beto a na otobi di akwa ni kura na be ma one ne tie sisi ya de be ma waye mere de ye Dani na che back capsules Dani buy ointment de obi etumi di twitwi na aposo no apostle bra woji ho anye Dani prostate all capsules and also your member nkwadre support one prostate ne pa Mr. ba Fredman Saba Sam ko ba pidan ba adom chemical santa say Dani ba wa ashtam ro ye ne Dani farmer hwe ne mo for 0273392877 0273392877 na ya jo so na ns ba industry kwaka be kakama me say on ns dia on na de ha o say o de adro papa aba o say motuom ne bon wa ye adwuma ase ho so ye esoro ho so ye nipadua ne so ye nka wo ba bia o ma wa motoma ne adwane mesra wo ma ne mema mu tu so ns o adoma da so ko to bi na wo nipadua nye kama wani mu nye kama utiri nwimfu kama na ho kankan motuom kankan mesra mu ye mfa nye adwuma agro ne ye frefre kobo ba bi bon wa ye ntumi mfa nye ns be yi ni nyina afiri ns ointment adwuma ebono no stretch marks nyina beko na ekorokọ dia na eye ns ointment awake natural capsules so ene mesra wada be ma oba pebinom na nsiesie mo wate prostrate no ebe free ho na be ma tesi a 1 minute 2 minutes odwun so nkruma wo ba wini atenka ukọ fitire sempi wanum atu awuntumi ni die awake natural capsules siesie ma ne mema enu nti so pe ns ointment awake natural capsules ne bia o ka she drug lane keso ka ba repair venture tena ba base left pharmacy ne safe pharmacy rejoice ko fodua for nko Gapson Delight drug right and afa be no pharmacy enkoko owusko bi hillside na bb pharmacy Kaswa tribe of Judah Kumasi Daniel ba Mr. ba Kolinak have me na Chris K Herbal Bamadia na friend NSC a was 0245079915 0245079915 and 0276 537701 na chese yeko na otwe ba powder ochio ye mane meme nyina aduru ye de siesie ye ho ama ye ho ye wese na ma ba mentini so agina so se pimu na apem akonanim enti mesram nonum bi ye wochia eno na mudi hia na mudi bomu a na inside no ochia Jane Shawa o beba inside ti so kasi ya wodidi a otimi sesa na afa atram sister Miss and it's my that's all you na bema masaka ochia heba pa na nibi na obenya be kwalena ke ba Mr. ba Fredman Samenko tabia ba shop adishia market Divine Hope Eba Center yen ye de ocheba pada abedum Ghana mani mema ba ye o makrobusokuru wajansen freyen was 0551228281 0551228281 ojana shewa obeba evangelist mami cheti for ne ahwefo panyimfo ka sembi se ensin omu grati penko ensin omu grati penko na mi help sister ini breya ehu
na nipa bia bobra du baabi na fe wo ahwe se nipa na me ne nam no afei de fata me eye den na ba ko ba fa we se means ate no cause wo hwe se matem ho babam wo hwe se kane no se de na otiti ofan se kane no no ankasa kra bia na onyina so sei ne hwebodi ye tie na hwebodi ye tie ya adwene no ebesesa nti ene me strategy na me de agina so aye de a ene wo kwa ameko ba kunya ba ko wo kwa ameko ene nti na wo kwa ya ono so kwa ye na ekwo hyew fine wo fa kira pata wo se mpata no kra so a wo mpe kwa no be ko na bibi aware adu stage si amama wo kabo manyeye enyeye ene fie ono kra so mie no tie no chese hu we ka se we mfa ho badakoro we di di epie na we di epie eye den ya be ma no nipa be ka se krachi no ba ro ti fie ada so ye den ga no be boy no ntimi nkasa o fi so no ko yo beda wo ko anwansane aba na ba no de de da kuru mu hia na ga no da wo so we ja no da so ti fie ekwa ko fanto kwa anunti be ma aban mra wo ho sere so fuka na aban mra wo ho obanes wo ko asame no wo ma nti dan no so nya wo dia ye ma ne dia nkola ne dia nti betimi akọ na se wo no watena 13 years we si 18 we si 13 ti ha se mi pedie wo ti mi dia no ahiri wo no adwane wo de sano so enti dia pa na me pesen kama na obuze e dia pa na si ya obay ti bi ko fa be mama ne ko che no ye bisa wanka wase be ma ne fa o ntimi nka ne ye wase ntimi nka ne ye ene ma wono so ko fa bi dabi enti ni bisa se be ma ne ntimi mo adwuma ne be be gu oba no so se be be eye adwuma eye adwuma but said your ban pen no ye bisa no onya enti ne bia odwane ye no onya na sabe ya ye ne die tata we unwane se no bi o post papers ma di o ba bia wa be wa tututu ade che obesa akọ na panya se da wan kwa adwuma from anopa 8 kosi adai o bo ko bi ba ade ti no wasa ba obetena ho unwane enti o be dwane enti u dwane ye bo no kwatma so no enti ye be sere e da bi betra aka se adam ma me ma me gun kwatmi so mo no so enti ye be sere ma no se o hwe ne nipa na bo bra no da chi bia bedu ba bi ama ase wonu hu se wokofa no a the earlier the better okay jai na nkodu finfin se we na nkwala mienu abantam na fe na wo pe kwa bi de na faso nipa wa kana bonten na ho nya fe ena what you say aseme na kan ma so for bisana anu odu ntima jai so no so for ena ma ni da wa na jona se me ma no kan ya we tia esa unso po so eti ye be sre ma ni mama ni nyina mama bi o be fa oba oni ni nam obu kwa brabo mu afa bedu ebi no na jinye ne se ebi okeka ko no onsiuti ho no opekwan bi so agya no saa na oba nso timi ni bema bi nam se de aduru oba bi se wonya no container wo pam na ade wo ye free hwe dress on tie yi na dabi nti ye be sre wo fa de da chwo tim na kwa wieye na ankoduru kwa ankoye body abre ntimi anu nkran nsawam na sa de fuura de bre na obaka se wa na otwa body no wonye ti fo ade ko amen widows kicking competition no Simpic Media Production and every war ekuna for ma ne mema womo ebenu aduane no mu akansie ekuna for sa no 18th April Easter Monday wo Kejetia New Market wo anopa no nkoro pepepe ekuna for mema ne ekuna for ma no mo hia wo ho enu ntime so wada so person who take part wo sa competition we mu a 0552 348922 0552 348922 na wonom ebeji
so ye pa ne bom Dr. Foko Herbal Clinic Dr. Foko say yade be ne we de bana ka chia won fa bibidro nya ho adwuma syphilis gonorrhea chlamydia o awo na mo pe wo bubugu mpem hepatitis B C ne de keke ka ho ana hypertension ye waton 17 time ho mu awade unya wo diabetes physio stroke ne nyina no Dr. Foko se bra Dr. Foko na pom de adwuma ye fo no wase bra wono wo peche number 1 obo ase kwante pa ne su obra ne etutu yade asema eye fa peche number 2 ka wase wo ko ebi anwa kwanta enti wodi udru a wase mesi wo peche number 1 yesi wo ho 0242155935 0242155935 na yanyi wo so sesi a na mom no bamodia na sele so Beaver Dental Clinic ese wadwuma ene ye ese wadwuma bia da wase udu wo hye wo yadai wo bese wo pon fita Beaver Dental Clinic se bamodia na bra kumase ye wa hodwe hye so ne balance ene hwe ne mo enkrai airport residential area ye be airport view hotel wo ba ya feneboki appointment kumase number ni 0593 834217 0593 834217 ena enkrai number ye 0540 124200 0540 na yamwa Royal Jopak Natural Clinic eye odepua fie odepua yere sade won makwadre mu papa enu ti bomodia na bra Royal Jopak Natural Clinic ente she wa fever enu munka diabetes oton 17 taduabo honhom awade eye bra Royal Jopak Natural Clinic ewo anwonaga jene ajesuo mu he ya ben sechaduma su raban freyen ewo 0246189021 0246189021 na yene wo eni komo kefo so travel and tour recruitment agency yede wo etukwan yenyi wo sika ni ye na down ye wo kumase me na high tension frekefo so ewo 0278902965 0278902965 Waterfalls Drilling Enterprise en superman kwani emrane ya bo adwuma ye tunsuo di fidia kase papa ene tunsuo na hye no bo de papa ye wo Bawro new site ye na ya bia ba clinic ena wa bronsa kromo dweso ya Friday no 0246 265707 0246 265707 name ene ma mimisa pa say ebia wo pe wo ye outdoor and wedding engagement party wa sorry crusade na we ya chairs tables canopy sound systems generators drums drones tables and a chair covers here ye baby ba ko pe Rich K rental service ye wa adwso china and afa wo pe bosia e dia ye yi a ensi hu bia ni hu a ye Rich K ye a rental service ye wa adwso fra ye 0599 455431 0599 455431 Rich K ebejo so na oba spaghetti oba talia besi eja bia ebi wo ho na mesemo di fufuo ene banku no adodo adai musesemu kakra oba jov talia mesro ochenyambo ameba be kiro se de ye no contemporary oba talia enu ti brani en chere with oba talia ana oba spaghetti Johnny supermarket bia mu nyana Royal City Academy say bomodia na ebra na chese won so wo ba no wanya abosome miensa no sese wo kwa adwuma wo de ne kwagya hwan fa ne beja Royal City Academy ye wo mo behwa kora ne wo mo toboase wo abada ye won kora ho wo ye nkora kama ye Royal City Academy na wo ba na wo so akwakyerɛ so hwɛ no awuntumi entwa wo ba remedial classes akyerɛ fa wonim dia wa ben be kyerɛ wade 6 am to 6 pm na wo so akwakyerɛ wo betwa boarding no hostel facilities ewo ho enu nti wo frɛ kyiri ba how Royal City Academy wo de chem so Plaza Junction for 0241 667657 0241 667657 etifo ye twa ye ho abasese a ye ba ye beko ahomane so mido na den na wo te ho
o ko hon na me se o ko tambe no so o ko nyumre am so ne bebe de no wodi nyumre se na say an so me fie ma to fe na be nku opochi mo na de na de me fi egu fi se asem no ka say okay ma mi akoyi me hu no ani mo no na wo ho ne ko bo ka say wenti no ewa problem be nyina na say so so ntimi wale na de me san breme of course wona so se bi ta fraje wo ko bo biaman wo ko bo biaman ba be say juma de wale na mi ma fam de san ka yede onene better me no better na ma bia so nte wasa de me san breme de that me wona so uja me so obi a uja okunu de untimi san better fi san juma pa de ko dan me si on me si ma me ba okay ntene sem problem ne so ntimi wale de a ne no to free fie me da say o say asante wa wutumi nware ada so to free ni fie because wo kra wo ware no mo ware na wasa fa na chi no akobo adwaman asema be ma no ka na asante ma mu akwaba de bia kwada be ma ne ho ba ko de ya da nyame ase ukuru ni ana wajan moni na jai woni na jai okay any ese what ya wo unu nsemu a be me ya kanyina ya to sempa ma wo ya no sen ma mi ya no se be me na wote ne bla fie ana me so meteme ma me fie ana ye mi oni atwempena na yetu be ha dan wo kenti nkrono ne yesa tu betena be ma nam se yawo me ko ye no dia asem ne sie ana wo se ma wo ko ye no da ko fa ma me akofri ofoli kurum e de ne ba adumasa ama ne betena hanom kakra ama ye wo de ye kokoma agema ma me nso ye lady bia satama na me ye adwuma wo ba ntoma no wona ne beji ska wo me hoko fa anwea edi ba begu me asase ne so timia na me se sa na tese maami akoyi me hu no insurance wo me kunu ayi me kunu se nya ne bibia na se ka wo me kunu ma wo me koma se wo me kunu asa maami akokura yi asa aba efia na tese maami akonu bibi ko so ma e ba sa no biye ya na da ko me hu ge ne number ana me frɛ maami akonu sister me ba ho no me hu oba na me bia ho ne me kunu ka che me se wo ne wagyayi na me se ma wo me wo ma ase ho ma ni nyina me ne be ma iti ho ma be ma yi aka so okoye me ho ade eja abaya na me ye adwuma nti na me tontoma egu ho ti ma me kunu ya ntontoma ba kokora ma me na koto bag na je se wo wie ye na sa o ye ho ade ana me koto bag ana me sisa me ntoma ani me kente na me di gu hu ana me kunu de koye be ho ade because of say eja oni bi no de koye me ho ade eti emu ho no ma na eja yete ma me ko beba no na matade ayera na me mpa boy be pa chon me hwehwa tade na me hu na tade na sa begu me fa tade ne be hye na me yudiem ahyehye me eti me na anade na ekosue me ntene me biase edu on ma me kodwo ba na no ba hye dem na wa kamesi abontene se me nko efie no so ho na yete no so ye new site satam no ne nto wo timbi wo ho no ma na ye na me se di asem na ekosue eti abasa na magya ho na makodam container mo wo ba ntoma ti da ko me wadwuma mo wa na me kuri sisa me niema egu ba hyitim na wo kyekere ye na odi gu taxi mo de ba madwuma mo sa me nye me niema eti me so ma anye niema no ye jama wale ye jama wale ma anye niema no na me ko me papa mo na papa ti ase wa ntoa na me ko ti me ko na papa say da bia kwa no baji na busua nti se bi wa ebonde kura na bla be ka kire ye bone be na no wa ya ye sisa woni na satam kura na me nya boni bia okay na me nya boni bia no ane se nje me so me nje me niama wo adwuma mu ho na me se me nye niama no ti ye ko antoa ye ko ka asem na wo se ya won timi nwale me bia na papa me se tumi nwale ni bia me fie na wo ne si no se wo be hu no na on top plot esi fie mate se me ba no no mu ye no nyina na esi fie nti kwaje plot ne kosi edan di bi ma na fa fie na utim no ya kansa na me kunu ne papa tu agina no bebu nkotodwe se enye hwe yasam no mogya amena ko besa akole me ma ye firi wo ba ye de ne na kyai kane no ya kɔ na abe na ba afie hɔ akɔso ya bra woti ho be patron ai woti ho be patron ai na ayi odame wodi wo ba ba afie hɔ mama wodi wo ba ba fie hɔ kɔ ye kɔ na ya ama ba na akuye ba ma afi na me ho mete me ye hwe a enye ye 17 years old me ye hwe a enye ye na kyese de aduro no die me ankasa no ti ma ancha me kwa adwuma bae be bae me du me main gate ɛhɔ no mo no biduwa na bibi wo menam so bibi na wo menam so na me mpaboa yera ma hwehwe mpaboa no ofie wo no ma me hu bibi se me kunu so se nyo no afa mpaboa ti nam nim se bia kasa bi na wo me ye ya me hwe ya me hu kasa bia de che na me na start hu no kotwa ne da so me ha me na ye hu no ya nti na me pam lady bi ne ma ofre me na oba afie no se asanto wati aduro so ana me se me de minim se me tia duro so na me mpaboa no so still me hunu mpaboa no ana eja me de koda asole fie ya asem ya kanyina wo kunu ya we me patron ai me koda asole fie ma me koda asole fie no me ko me wodrop ma ntum
maame bi so de ntoma pofa mienu maame se mempam ma no ndi ntoma ma fa mfra me ntoma bi de gu baabi be ba ye no na me ntoma na o do puma ko 5 ayira na maame no so ntoma pofa ba ko no so ayira maame ko no so no satam ne mfa dan ne bi ma obi ahan me ni me kuri ne me ba ya panyini satam na me nwuwe enko na nete me ba bi se me kuri se wono de won fa ntoma bia na eja se nipa no ntoma ayira no ko tua na ade e de ma no na eja me ko to bi esa se ntoma na chenti me pam comedy ba ko no ehunu oje ma afi ma sam me kuri de ma Eshia na meni aji say ya ohwa efe me ho na meni aji trust me na wo boy juma so erade nya okese sa pepe e ya na me fe me say wo boy juma sa na meni aji I'm like oh nyame nshira no all right I just want ma ye be chacha mu na ya mama kwaba edmo ba akoma kasa fidi so enen so oba ade no wa ya ade se wa mamoja edi afusane e wo yemu a na ye de na seda ye de be ma no abrebia me kase oye na doye e wo homa ye da yenim kwa ye faso da nenim kwa ye faso a ye sorry enti ye wusu eti na se eti ni tuaso kwa dia ye twa papa no prise na ye koye nim sa pepepe woti enka e kenji heba ye cha kwa wo mrom Abidjan house said ye dada ye no ye ba mo nchen ye no be hwe nkomo e fa ya pomode ho sanse mpanifo se ama me na wan se fi yade na obi nso benya wa na efi yade ene yade ni tima openi dani abofra na ne senti ye kenji ba center for ya kwakofa enka no dudo na ye nananom ehye nom no ye de afa abefo kwan so ena ye di enupa akukuda mienu ye de aba ye wo time heba mesha yo kenji heba capsules enu mienu we se wonya bi na so no no ma ebebo pa modin etimi ejina brane bia me kase na e bi kan na wotemenka e bi kra you no wonu bida bibi kire wadwo pese ofre na di nkita hodi afre wo 0244 417 669 0244 417 669 ofre a ye bejo feso na ye no atu anamon bi a esefata se wo se ye no atu na eboa emo apomodin no esipi esita na ye be start ye nkomo twetwe no every KNG herbal capsules no me cassava capsules no ha me ankasa na emenije mako me be kasa na mani age anything obi ho asebio wanum bida enti o kasa kwa no akasa dance die e da broad tata ene me yeseme be papa ba ko bi o se akosia mo capsules die unique na say metumani asiso menom no mahu se you eye kama enti me ba nyina no na mani age se wo tie mesro ebia na making okra de wonum bida me kan fama wate be ma sebie son sebie nyaado eya na inso trotro sebi ifu be manim na eba baby on my run support go to say na adrodrom sebi madaro madase bro mema monimu a obehwe no na esanso insan nkete Akoma FM bibi na ye kru nkete ebasa na ehonya akono enti ya na ahema ye pese ye ba kwanso a se ne ye pese nke didi agro no ye ntimi mfani agro sa ebasa nso so a ema agudie no NCP ensita enwie peyo noma bi e wo senka wunya no wunya na sa enti eba na sa na kwese madibi sa sebi membisa eno so yemfampia tro enti me power chow wo sa no ma we nyina wanum KNG herbal capsules obo ade ne no bina na haban ne du nsi nu tahine no eno na yen yatabla Akoma FM capsules no enya de enwono wodi mienu gu enu am no gona fanso pia so eno ano no we your ban so American farmer e ma de me se mo ato adi anything oba bia so pese wo ma yom esipicita no bi da bia me ka se uti ni say ya wo de enkasa ye din na wo de drug store bi pharmacy shop bi na de koto bi fa shop bag mboko obi ya no ho adra ye nka da bi o enne senior system na ye no wade ni bekoyi ejina wa wo so na wa so na wo se wo ye ni yie na wo fa wade obi ameye ma wo enti mesrew wa wuti mun se na na di agro ya wuti dede bebre e wachi ya na kase onya obeka chose dede no doso but on kan na wankasa wate enti mesrew num KNG about capsules e hobechi inso bia ngugu e hobeya wose that is the word why are dem dase e hobeya wose enti na kasa obedidia na so person odi ni ba bia akrakọ didi hwa odidia na wate de na wasi pia sita owie no obomo
hoden no de obo ade japade na so kure seko akudi aka ho a na chesa wo de wa blast baby a wa je 10 points instead of 3 wo fia na afro baby ho if it's saying maybe adwuma mu saying Akoma FM uti adwuma mu do foforo wa wie mi sa setting adwuma mu tenda wo ndress me nka so hwan ye hu a enko da so mo nchero enkoye me pa cho pampa bi free hoba sebi oba onantem oba so eyin sansa bebre tina na bedi agra so num kanea watisika akoto plate obedidi mu a osidum kanea na mede hu plate me ne di sum abo bi betu ma mede hu enti e wo se wo siesie ho e wo ye kama sa me se wa oda ho a ye wutimi a ode na wagija ho na na chepre na obo awura ho wa down wie na so kan fam ne bo a Akoma FM baby me se dia na ye me dem me de no ho say adwuma na si no wo sa kam ya fam ne bo na wo sa ka I love you akosia na mani age because baby what you say baby aye kama aye yopo me kan nwoma no mesrew ye ne kama na ne di ho oba bi betimi de ne ho atwitwi ne sen sila na odwere ho danka odwene ho obi timi didi wi ose akosia japade de obua oga metimi akoba bia so bo mitimi nkada odie obi nka bi nchiro wode entisa nke about capsules metwa so amota Akoma FM baby atandro bia Akoma FM pharmaceutical shop bia herbal shop bia obenya bi open dosopo mu dosopo atela ya ye mo ne bede emfa mawo opese okoton opese ode ye den free was 0244 417 0244 417 and no ofre ya ebi a wonti maya kachi wo mrom Abidjan house enka no na ye for say African Banglo na KNG heba tonsu monako nsu ye wo ho wonti mi mana ofre ye nko a ya krado ye de begu kan wabro mi twa ni tia wamro ye wo time heba me sha ye brain nti o sem ye na me sorry wadaro ma time heba me Akoma FM sidiase itu sebie son oba ya na abofun basa be ma abofun basa utipa wo basa ni nyina no etidi hu nsunsanso ka hu ni se setidi hu nsunsanso no ebore ni peduen ma na de sa ha we nyina aba ewi ebopa na so bi awode no watwe blanket ekọ heba ya kata no na so still no hopo adentia symptoms of malaria na aboewura ni peduen no ene ye ne sa obi kra de amane na ase atatai enti so no wasem ofi o so wato na dru ho na wo ye no wato na dru wo na de bi obi ye obi so be he no obi anye wo symptoms of malaria 3D ho so na aboewura ni peduen ma eyo sa wo de an so be no me dru time heba me hye ni bi eno ano na bi chai oba mfichi koma yeba sebasa oba bibu nse meyi me kan fama nombi ebe boa recollect system no obo nse bosumi bia no samoje fin ne ba besia kokama na ohwo ato yefunu mu ada ho enya fe na yefunu be kapo bia ebe sana ma wo shape no sesa kakra wo ye oba ntime sew nombi obi kra oye oba otwa brantentem bonisi premature menopause otwa ntem bosumi so a ifichiko no emma bosumi sia bosumi nwotwe afi mu no bi mu nsa me kan fam enta kasa me ne be ma bi anye hwe enti me da me mfa ho o sa wo fa ho enya sa e nto na da ne fibroid na afi no ama nipadua ne yefu no aye style bi wonum bia moja ne nyina ba besia ko fefefe ebi ya na wo so de ama onum ato wontimi ne di aduane a opɛ yede mawa utimi ni eno so me kan fama mako dia ya pa ne se aduane a pepa yede be ma na ntimi ni wo hwe aduane na obi ka tira o de mani so e bona ya medidi wo de za na ade ya achu obi buada enye numbi aduane Akoma FM obitimi edi wo appetite no kosra wo didi na watede na mani pedu na ye brom sama akoti wa because adwuma wo ye ka se adwuma when you do better better almost 3 hours as say 2 hours and say me ha mani a na se nka when you di na wa betena ha wo wie na woni subrio
intimate wunumbia na aboa na mapomode no agina brane ahoden beba system na e kama enkasem didi ana me yekese ntimi nidi bebre say no mo kama ko obi a osimi de mbese me size 10 me no mai I want to wear 12 you know I used to wear 14 benya yare but one word ani bia Akoma FM giving time bia ena ya na mai ye kapu and you dey some na we tilapia if we be no say good living oh brother sit abedi there o si o me tilapia banko tilapia 11:30 11 p.m 12 we are boy so you say chill dey go so na atabao na wakwada sitin and digest na be dey mesro enye nom time heba me wie me ko wonom time heba na nom kenji eba capsules no apomode no e be gina brand amount de bi obeya na ache me tie me kaida me sheda yare da ho go hospital me nya wose ma bra na ma bobi da bia mo bi o me kam me should be Akoma FM we say me junso ya na my fine je number na free no ano na me call 0244 417 669 0244 417 669 ma ko me for Vodafone line we in chat so na me call 050 386 9402 bia ye to edu bia no be ye we ko baby no that's an issue nyamis ye be san shia me name e be san shia pa ashane suma ye be kwa ma ne so ye Ayona pharmacy wonu na so phone insurgement no ka wasi Akoma FM waposo wati ato ana wo fridan so fridua so nkwanhia bi mpokra na onya ade na si wo nan so ma no mpeni mwabu hia impressor capsules na oil no wonom capsules na wo de oil no atwitwi fa ko a eho eye wo ya no Ayona pharmacy the impressor capsules and oil abedwa so nia wo yisu bi pen be ka cho se edre we ye nkonya fra 0243 123224 0243 123224 your lifestyle reform health clinic Dr. Stephen Asiedu and na ekasa we doctor say ono de oba na yaresabia wa o diagnose enipadua no ewunu yare kre ha wo ansa no wa Akoma FM ma wa ye mre oba ne awafo amope awo ye nem san ya de wo liver ye wo bre na wo kidney osano ene ho aba how prostate ulcer sciatica wo blood pressure wo soro diabetes no wanya Dr. Stephen Asiedu wo lifestyle reform health clinic said Dr. Beg diagnose na fe wama wo edura organic ye wo kumasi abre Pentecost School Junction wa for pastor Dr. Stephen Asiedu wo 0502412975 0502 412975 Dr. Bejo so ye be kwa man so 03 2249805 03 224980337 hello within baby afrefree Mbata from Mohammed because I guna ya muase okay yet you be manu awon se ubusare question bia no doje question no ubusare question bia no doje question no sanye ensuye no sanzo na wiabe o de o fam kana e ba fie na o fam kana ba fie on ko no nye dey be man di wa nye yi nto be do ta japade no ma obare bia o no ta japade no ma obare bi mo nya me ya dwom dase that's papa 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afrefree Marco Mira me ma mo le do pa obo ma so bi ma ni Australia ani ma kokobe ko ti be pa no so ma me and somehow the courses now this and man be man omu bia said and come crop oba ne tonto na de mi say oba ne na no odin so me ma opportunity o mo be o ma ne ni na na fatae bẹ́ẹ̀ ni ti ní nkasa ọba náà ní ọdún ẹbí mi sẹ ọba náà ní adé wọn ọmọ bèbèrè wọn ẹnna bẹ́ẹ̀ máa ń sọ èyí sí kakra ẹbí ó ti sọ ma ní bísí àwọn sọ wàfọ mpira ọsẹ mi yìí ní ti wọn fẹẹ bí jà nti wọn nka nkura wọ họ nti mi kura wọ họ paa nka wọn no ètò mi nso náà sẹmu no mo nso ntirasi na mo ní wọn mo ntirasi nka yie bẹ́ẹ̀ máa ní sọ apẹ yẹrẹ na bẹ́ẹ̀ mẹkẹtẹ bẹ́ẹ̀ máa ní sọ nìkira no ọba sọ wọn mpawa maa ní nkọ́ ní bẹ́ẹ̀bi ẹ̀ máa nyẹ na obìnrin ọ̀nà nso ní mu sọ ene medie na di office owo de ma oba no pedan no obeke no ma oba ni bia onfa ma no na su be mla no bia nko de bi yes so yeah that's papa and wa dwen chasha ne so say
Akoma FM ye waskwa ye ne Akoma FM no entrance na de hwe ne mo eno ti won so wo problem or how bi a wo bi ano enya waresam nko obi abobaye obi afa wo ba bi a repino obi isofu bi adada wo afa malam bi se de tie bi ano wo de ase wo ne obi aye mojafra wo de ni nyina no bomodi ana efa bra obi abodua wo de ba obi de asem bi ato so fabra na yenka enfama ye wo kumase askwa ye ne mo ene di hwene mo oba ye nyiska odi ne ba bia frefre okay yes you le paso oba no ni obi na oba no won kan okre ase be ma ni ntimi nkasa ni ntia se wo de ne nkan be no se wo ni ntimi ntina ene se wo de aware a wo beko aya mun ka na friends na ma na no mo boy jama no mo de ba ho no ma mo aso mo so o ko se ni na on kan ko stress asa ni ade so ko boy jama nya de papa ko boy jama ya o se ba be pre japa de on ko pre be ma no ne ko boy jama no ho japa de me da say papa and wadwen kire was say I think the sex is too much but the man loves the wife the lady now loves much sex and Pastor Adams Accra Akoma FM by within the baby free I'm a pastor family okay also young queen the pastor I'm be away and the question and train this will be the case Japan could be now we cry one the for nanko akobo ajaman na se ntimi saba de meja pade mama mi gidi sa ne de nanko ade enfa ko mu ma me da ma me da se pa we did the baby afefe ya me ba se ma ko ba se ndi ane ko de ko ane ko de free at sima ko en pa de ba pa ma ku na ka mo ka se